Male, male. God is good all the time. Malo e tau lau Maria e hoa e palemia e fo kia o tulsi mo konga e kaulea ko nau me a heni pe pe fo ke te mo tolo no ko toa pe ai kakai fefine mo to te fefine o va henga hihifo hage pe ko ia ko mo me a I ne ki ia e ki mau fa teknikale a honi pe liliu mai ai fe tu ko ne o fai ke tau ki polo kalama pe ko tu ibe ko staimi ki tau kamata ka ko kole at pe mua ki tau to ki tali pe ko hinga pe ko tu ko felili wa ki a honi ka tau to ki minit pe ni ma lo apita mo fu a pe tau olunga mo ma fana ko taimen ke tau fi ai mo tau tali he kwai ko vai ni pe poto he fi au poto ko to pe mo tau to ria he fi ya Malo opito ko e polo kalama ni a Women and Children Crisis Center ko amana ke whakahoko tua me he holo tui waka no poltere me nuku ai ako e whono si ia ni a rahenga hifo pe ako ia mo mea mai pe ki ai amana ki ke lai whaweta i ke siowa he kulele ia he kutolonga tai ngata ni alofa ko isileli e ke pehe e naulea whaweta i ke siowa he kulele ia ko wahi hifo ke pehe e taulea whaweta i ke siowa he kutolonga tai ngata ni alofa tapu ke awhio e tolu taha i o tua i o tau lotonga tapu mo tupo wono ko e hao e o tutonga tapu mo e tahine kuini na naspau tuku ahu tapu ke tama plinis kalauni plinis ilu kalala tapu foki ki atu i makano pehe ki no whangamokopuna pehe foki ki no kere o taulo nuku ai e fiafiko ini o ata e whakatapu ki a Lady Lustania eke ko e hoa e ki palemia o tonga o ata e whakatapu ki a On Dulci Day ko e whakafofonga whale alea o tonga tapu ono o ata e whakatapu ki a Siale Lolahia ko e tale e kita o e piango o tau kau whakatahi e fiafiko ini o ata e whakatapu ki a Kalis Feao whafofonga wa skola Women's Group tau kau whakataha mo ia e fiafini pia pehe foki ke he kaulea te fito e fiafini whane fitu afe ko e kandidati malolo o wahenga tonga tapu ono Melisila Wilet taki kulupu pia meha tafu pia pehe foki ke a ati pasikala o kune whafofonga i mai ai tautupu o kuate whakatapu ke hoa e kau ofisa kolo kau taki kulupu kakai fefine, kau taki tau tupu, o ngahi kolo kotoa o wahenga hihifo. Wahenga kolo vai ka o maa wahenga nukunuku. O taulo nuku i he fiafi ko ini, ko hinga ko e fono, a haa fefine, ka o maa e tau tupu fafine o wahi hihifo. Pea ko kole ke hufanga he talamalu, o e fonua pia mo loto. Ka e tamua mo oku, ke u whakafofonga atu, ai Women and Children Crisis Center pe ko WCCC ke whakahoko ate tau polo kalama o e fiafini. O kuate ufata make heni ki he Palestini fine ofa o estei ki matangi ake hange ko ia ko mo mea na totonu ke whai ke e tau polo kalama. Pai kai ke uto e whakaloa ka ko whakaafe i heni ai Palestini fine ofa milika fatani ke ne whakaawa a e tau polo kalama e fiafiko ni a ki ha tau lotu. Malo. E o tua ko mata mai whakaewana e awhena. O whono mauloto e whakawhita e mwhamalo. Ko hui ka whakakoloa a ke manawa mo ui.
ak mautol. O mahonga ia koe whelo lau ho ne whai a whiona. Lawa ke mau maa wai a whai ngā maari ke mau mo ia e mama koe. Pa ke mau ngā ue mo whāta mala whaa. Ke a taim ko mau fo ke atra ke a whiona. Mau lono ko mai ke whale koe ni ko hui ko ha whātahana e palani. Pea moale hai. Mau kole o lau maari e ke no fo ia e polo kalama koe ni. Ke maongo e ao whakaino ino, ke ao ngā hilea, mo ngā hiako te mau whanong ki ai. O mau whamalo whoko hui koe, whawhai ngā maari e, hoa palemia, ngā mai, whawhawhonga, o tonga tapono, ke mau kau whatahai awan. Ta mai wano mau kole o lau maari e, mau kole ho toko ni, kaya ting mau tolu ia ia koen. Whai tāpu ki nānge, si hoa pale miaka mai, whawhawhonga, pēka ting mau tōko e, ngai whae. Ko ngai mea ko tā pete mau wako, o whanonga e hoani, au ngai ka mau ngai whamiri, pēke, kolo mau whetā utu iai, ka mai whanoa. Mau kole ho toko ni kaya ting mau tolu, ke lawa ke mau fua mau whatongia o whakatatau pepe mau whinangalo. Whai tāpu ki nānga nau tola nau te e polo kalama ko ni, nau ke mau ai peha iwi mau malo, ke hoko ato ai ngā ue, pe mau o whalahi ke a whiona. I longa ngai tāpu ake po ke mau kolea, o na ke tā ofia ko uko lahi, pe mau hulu e mau ngai tono no, ko loto ya mau whai e wawhau alo sisu kalaisi. Amen. Whamalo ki a Milika Fatani, Palestine Fine Ofa Esteiki, he lotu lelei ko tau whanongoa he whiawhi koeni. Te whakawhi i heni a Mele Fukofuka, ko e whafofonga peni me he WCCC, pia ko e toko taha peni me a teki mautolu, whanau tama e wahi fo, kene whai halea talitali mag tau tolu he whiawhini. Malo, Mele Fukofuka. Tap ke a whia tau tahai o tua e ho tau lotolotonga. Tap ke a ho eik mua mata apure. Pa oko kole ke hu whanga atu. He tala whatap ko o whanua mo lotu. Ko kamata ake hau whangani. Kai ata mo o ke whamonu ho koloa he whiawhini. Te ke whai o whaho haa o ko kau whataha mo lot lele na tau kamata ake he whiawhini. Hei whafta ke o tua mafi. He ne whinangalo lelei ke a tau tol e whiawha koloa koeni. O ko whawhawhonga i atu ai tare ki ta pule o senta. Mo kau ngā we hono kotoa. I hono tai tari whiawhia ki mou tolu kotoa pe o mou lava mai he whiawhini. Ke hoa oi pale mia leiti lustania eke papehe ki e Member of Parliament to Sitei. Moi kaurea kotoa o e whiawhini. O koe kai ke mau whātatari, ke mō vahe mai ho mō ngahi koloa kāna kato, ke mau inasia i e whiawhini. Ke ngai whae, pia moi whangatoko ua e tō tupo vahe hifo. O mau whakawhanonga ki o mō ngahi tuku mai ho mō ngahi whakau pe au sia. O mau tui, ko ngahi whewaiwai ak te tau whahoko e whiawhini, o fu mau inga au pitoia, he koe fofola ine whala ka rea i kāinga. Io, o mau loto whiawhia mo vela maa whana, ke tai tari kotoa ki mou tolu, he whiawhini. Whatawange, ke tau inasa whewahewahe aki, moha tālanga whakoloa, pia tokon ki ono teke ai pe au leo e whawhine, ki a tonga o toi mahalohi mo kaukauanga. Mahalo, lewelewa e malanga katatawa. Whamalo kia Mele Fukofuka, ko hea ko lea talitari ko tau whanong kia. E ua koe ni ko whiawhia ke whakaafe i ai tale ki tapule o WCCC o whakilevuka ku tempel ka likiliki ke ne whakahoko ata i pui tua
o e fono mai ka kai fifine o vai fo malo. Malo Malia, whatapke o tua mafi e tau lotolotonga, pe ko kole ke hufanga to e pehe ngai whatapko oso no awhaki, kai ata pea mo e whine motu ani, ke o kawatu he polokalama ko e ni, ki hono tukwata ki whamatala no pe ko e pui tua, ki he uhinga koe no whakalele ai e ngahi whono koe mai ka e hoik whawhine. Ai koe whehui, koe ha ai uhinga o to e ui ai ha whono makehe ma ai hoik whawhine. Whatata aki pe koe wiko osi na tau situ a me he whono whakawha ofa nei whalele he puleanga lotonga. Uki mai ki ai e kakai whonua ke nau ha o tuku mai nau ngahi leo. Ki he palani whakalakalaka e whonua ahono tolu. Pea koe whehui lewa koe ha mea o toi ui ai ha whono makehe ai hoik whawhine. O ko te whenga pe he ku lelei taha ke o atu pe ha ngahi a whamatala whakaiki pe. Ka i he taimi tatau te whenga pe ke o tuku atu ha ngahi whamatala o ku lelei ko hinga ke toi mahino ange ki tau tolu katoa tau i he hauwhanga he whiawhini ai uhinga ai uki i koini e whono e hoik whawhine. Mahalo pe ke kau whawhe whalanglangi te o ka mata aki pe ai ki whamatala koini. Koe ki whamatala o mahu inga ke whanongo ki ai hoik whawhine whonua koe uhi ke mo mau ai puipuitu aki he aho koini. Ai koe hoko lewa koa tonga koe ke me mipa ki he puleanga whakatataha koa mamani pe koe United Nations. Na a tau kau lewa ki he ngahi whakataha ai kakai whiwhine na e ui ka mata me he tahahiwa whitu nima o whaosi mai ki he tahahiwa hiwa nima. Ai koe whakataha pe wha. Koe whakataha e wha na e uki whamamanlahi e hoik whawhine ki ai. Ai koe ulak whakataha ne whahoko i Mexico i he tahahiwa whitu nima. Toko lahi peni ihi heni te ke whale i he taim koe ia, huwhangai whakatapu. Ai mahu inga ke mo whanongo ki he historia koe ni. Ai koe fuafua whakataha whamamanlahi e hoik whawhine i he malumalu koe ne whakataha, puleanga whakataha koe mamani ne ui he tahahiwa whitu nima i Mexico. Ne me atu ki ai ngahi puleanga me mipa e puleanga whakataha, ka ne te e ki ai ke ka wata tonga ki he whakataha koe ni. Ka koe fuafua whakataha ene hoik whawhine whamamanlahi. Koe whakataha lewa hono wā ne ui lewa ia hiri e tau nima me ai pa ne whahoko i e Copenhagen i Denmark e whetu ui ulope i he tahahiwa walu noa. Na iai kau whafofonga me tonga ki he whakataha koe ni, ka koe kau whafofonga ia me he ngahi kau taha tae whakapuleanga pe koe societe civile. An ko tui pe gai e ni ihi heni mo mana tui pe papilo foliaki e ne ngahi ngau e ne whakahoko he Tonga Trust, he taimi koe pe mo Tonga Family Health Association, pe ni ai pe mo e kau whafofonga kehe pe na nau lava atu kana i kai ke lava atu e puleanga tonga ki he whataha koe ia. Koe whakataha lewa hono tolu ne whahoko e taha hiwa walu nima ki Nairobi ki Kenya, whetu Afrika. Pea toe lava atu pe mo e kau whiwhine me tongani ki he whakataha koe ni ka te eki ai pe ki ai ha whafufonga me he tau puleanga. Koe whakataha whakaosi, ai kakai whiwhine ne uki whamamanlahi pe koe Global Conference for Women ne whakahoko i Beijing ke kolomua koe ni siaina i he taha hiwa nima. Pea koe tahine kuini halai walu mata aho, i he aho koe iana ne me atu ki he whakataha koe ni fuafua taimi eni ke kau atu e pule angatonga ki he whakataha koe ni whamamanlahi o hik whawhine. Pea na e mui wholau atu i he kuini ai kakai whiwhine toko lahi me i tongani i he nau tau kei kehe pe i he mala e pisnisi i he mala e koe ne lalanga pea mo e ngahi ngau e whakamea a pa pehe foki pea mo e kau whiwhine me he puleanga o tonga pea mo e ngahi kau taha ta e whakapuleanga. Aine toko lahi e kulupu koe ni na nau mui wholau i he tahine kuini. Sai koe ha mea lewa na e
pehe ai koe whakataha whakaosi, he tōlahi whakakaukau o pehe, ko hamena i kai ke hoko atai ngahi whakataha whamamanlahi hoi ki whawhine. Ko i huinga ne ngatai he whakataha hono whaa, he na e hoko e mea i he whakataha hono whaa i siaina. I he whakataha koe ni, na e iai e whonua pe koe puleanga e te au waluhiva i he whakataha koe ni. Whakakatoe kau mau whakataha koe ni he whakataha koe ni, na e au koe kau lesi sita koe taha mano fitu wafe. Pea iai pe moe kau mau whakataha ia koe nau whia, mui pe nau tōlue i he ngahi kawenga koe ni hoi whawhine, pa nau lava tu ki he whakataha ki siaina. Ai koe whakakatoa koe lesi sita koe whakataha koe ni, pe tala pe ia i he puleanga whakataha koe na mamani, o ku te eki pe ke lava hataha o lakasi ai fika koe ni ne au ki ai whakataha koe ni, ai koe whamano fitu wafe. Ai hoi ki whawhine mo e ka whafofonga me he puleanga nei lava atu ki he whakataha koe ni. Sai koe ola e whakataha koe ni, ai ne kau atu atonga ki ai, ko hono whau ai mea ngaue o ku iloa koe Beijing Declaration and Platform for Action. Pe ko hono ka pau te tau liliu ke tau lea whakatonga, ko hatala whakahaha, ma ai kakai whiwhine ke whakatupulaki e nau mo ui, tau te whito ki he whakalakalaka koe ne nau mo ui e ngahi e lia ke he kehe, pe tuku pā ki ai ngahi whonua koe ni ok nau, na nau kau ki he whau e mea ngau e koe ni ke nau whaipau ki ai. Ai koe talu me he taha hiwe ni ma, o a o mai ke ta uni wano wani ma koe ta ue ne tolungo fulu ai Beijing Platform and Declaration of Action. Koe declaration pe koe tala whakaha ngahi puleanga whatataha o mamani ke whahoko hangahi ngawe o ku ne whakaivia pia ne pōpō ki he whakalakalako e kakaiwhine i he ngahi e lia taha ua. Ai te ulawa pe ngahi e lia koe ni, ko mōtol pe ne mōkau ki he sāwea koe na e whahoko e hihifoni, ko tui pe te mo manatu i ngahi kawenga koe ni na e hā atu i he sāwea. Ai koe kātoa ngahi kawenga koe ni, nai loto taha e puleanga e te au waluhiva, ke nau foki ke nau ngahi whonua taktaha, pa nau ngā wei, ai whakalakalaka koe ne hoi whawhine i he ngahi e lia koe ni. Ulua ki koe kakai whiwhine mo e masiva ango. Ua koe kakai whiwhine mo e ako whakaekatemika, mo e ako whakatau kei. Tolu koe kakai whiwhine mo e mo uilelei. Wha koe tā mo e whamamahi o e hoi whawhine. Ni mā koe kakai whiwhine pia mo e whepaki whakakautau, pe koe armed conflict, o koe ki aha ne fu whelawe i whewhei tō ngani ka o kia ngahi whonua i mamani o koe sia tonua e nau hoi whawhine i he whepaki whakakautau. O no koe kakai whiwhine mo e ekonomika, whitu koe kakai whiwhine mo e mawhai, mo e whai tutu uni, Walu koe whonga ngawe anga maheni o ngawe aki hangahi potu ngawe pe koe institutional mechanism ki he whakalaka o e kakai whiwhine. Hiwa koe ngahi totonu e kakai whiwhine, hongo fulu koe kakai whiwhine mo e mitia, pe kau mai ki muini e mitia whakasosiale, tahataha koe kakai whiwhine mo e ātakai, pe tahawa ko longa e whanau whiwhine. Koe katoa ngahi elia koe ni e tahawa, koe tuku pā koe ngahi puleanga wanga peheni, teo ki whamatala whaiki ki atu pe. O wanga whewhele vai tali ui ngahi puleanga ki ngahi elia koe ni tahaua. Koe tau kotoa pe, o kuiai e kau whafofonga me he puleanga tonga, o nau me atu ki New York ki Amerika i maasi. O nau i New York i he wike e ua, pe o nau whakamatala ki he whataha koe ni o kuuki koe ni e puleanga whatahataha o mamani, ai koe United Nations Commission on the Status of Women, ke nau li pōti ange, koe hā nau ngahi ngaue, ko na o se whakahoko, ke whakalaka ai mo ui hoi ki whawhine, i he ngahi e ria koe ni tahaua. Ai koe tau kotoa pē, talu me he taha hiwe ni ma, o au mei ki he tauni, ma ase he tauni, koe tau kotoa pē, to e ka venga me he ngahi ka venga koe ni tahaua. Pe koe whatongia lewa e puleanga, ai koe waa koe ne kakai whiwhine, o i he malumalu koe ne potungau e koe ni ngahi ngau e whakaloto whonua, pe koe Ministry of Internal Affairs.
E mea te minista mui atu ene kau ngāwe ke nau whamatala. Koe hā ngahi ola lelei ki he mo ui koe ne hoi whawhine kua o si whakahoko e he pule anga i he nau tuku pā ki he Beijing Declaration with Platform for Action. Sai, oku iai foki pēr moe ngāwe ene ngā unwe Pasifiki ki ai. Ai ka pau te tau pehe koe whamaman lahi koe hā mea lewa nei hoko he Pasifiki. Nei loto lewa ngahi whanua koe Pasifiki, ke toi whau pe mo ha mea ngāwe whaka Pasifiki, ke poupou ke Beijing Platform with Declaration of Action, ka toi whakaiki ai ngahi tewhito i ka venga o mahu inga i he Pasifiki. Pane kau katoe tau ngahi tāki ki ai, i he taha hiwe hiwa whā, pea me he taha hiwe hiwa whā, o a uke ki he tau koe na nau whahokai whataha i Beijing, a umai ki he tā uni, ko hoko e ngahi review, mo ngahi wakai e mea ngawe koe ni pe toi whia mau ke whakahoko a whakalelei ki ai pe ikai. Ka koe te whito i e lia in e ono, manatui koe whamaman lahi koe e lia taha ua. Koe hifo mai ki he Pasifiki o tau toi whasisi e tau tolu ki he e lia pe e ono. Ai koe e lia koe ni, te mo whanongo mai pe o toi hāpe e lia koe ni taha ua na whakamatala ki mua. Ulaki koe kakai whiwhine mo lakanga taki mo whai tutuuni. Ulaki priority e Pasifiki. Ua koe kakai whiwhine mo ekonomika. A koe mau anga paanga. Tolu, tā mo whamamahi o kakai whiwhine. Wha, kakai whiwhine mo ilelei, mo reproductive health rights. Ko lawe i pe ko fusi kahoe o ku mea pe hedi o kia ne tau kei he mala e koe ni. Ni mā koe kakai whiwhine mo e ako. O no koe kakai whiwhine mo e ātakai mo hono lawe e ngahi whakatu tāmaki whakai natula. Ai koe ngahi e lia e ono ne whiri he ngahi taki koe ne Pasifiki te nau mui, te nau poupoi, pe te nau tukupā ki ai ke whahoko e ngahi whakalakalaka koe ni he nau whonua. O mahu inga ai fo i ono koe ni, he koe uhi, o makatu unga mei heni, ai paanga tokoni koe, o mai pia mei Australia, New Zealand, ngahi whonua koe ni, o nau tokoni mai ki Tongani, Siapani, Amerika, Siaina, o nau wakai koe hā koe ngahi, ka venga tuki mua, o hā he Pasifiki, ke mau tokoni at ki ai, pena iai paanga, ko os wahe mai ke Pasifiki ke ngā wei, tokon ke ngahi puleanga ke ngā wei ngahi ka venga koe ni ono. Sai, i he whakaloto whonua ko mei os. I he whakaloto whonua na e tali e he puleanga, he taimi koe ia, pa mai kapneti i he taua noa taha, ai fuafua tutu uni whawhonua ki hono whalakalaka e mo ia kakai whiwhine i Tongani, pe ui whakapritania koe National Policy on Gender and Development, pe koe GAD Policy. I he lolo Tongani, hiri hangahi wakai i pe hono tānaki atu ki ai ngahi tau e taha walu me whakaukau me he hoi whawhine, me he ngahi kolo, me ngahi consultations ne whahoko ki waa koe ni i he Ministry of Internal Affairs, nana ulaki i he office pale mia, pa nau ngā unu mea i ke office koe ni minista ako, pa koe lolo Tongani o nau i he mia. A i he tau e taha walu koe ni, o kia i ngahi wheliliu, aki o whahoko i he tutuni ngawe koe ni, ka i he au mai ke wanoa ua nima, koe ne ngata e ai ngahi tau ngawe i e whamuimui taha, ai tutuni ngawe whamuimui taha, ai ne lele e mi he wanoa taha hiwa ke he wanoa ua nima. I he tukupā whakaloto whonua koe ni, o toi iai pē mo i ka venga makehe e ono. Makehe me Pasifiki, makehe me he whamamanlahi. Ka oku tatau pē ai fo i tolu, pē mo i ngahi ka venga koe ni o hā i he Pasifiki, pa toi hā whamamanlahi. A koe ka venga i tolu koe ni, ka kai whiwhine mo e lakanga taki, tau pehe pe koe ngahi lakanga koe hangi koe ofisa kolo pule whakawahe pe mo e whawhonga koe ngi whale alea. Ua ka kai whiwhine mo ekonomika pa tolu ki ai ke malu mo hao e ka kai whiwhine me he tā mo e whamamahi i api. Ai koe whakaosia ku hoku tuku atu e pui tua ke he uhinga koe ni o mahu ingai a homo leo. I he wiki ko osi he whaka osi koe ni e
ai summit pe koe tālanga koe ne whahoko e puleanga, ne ai pe whainga mālie whini motu ani ke whalea ki he palemia o eke ki ai, pe iai ha whainga mālie. Mokole, ke ave atu e ola koe ne ngahi whono koe whakahoko, ke tuku atu ki he eki palemia mo ne kapineti, ke nau whai ha mea ki ai, pe iai ha ngahi whamatala e malawa ke tokoni ke palani whawhonua hono tolu. Ka kohono wha osi, ka taki he ki loloa e whamatala. Koe uhinga na mau whawai whakaukau koe ni e whono. O kia taha hene o ne ilo i pe koe ta uwhe, kai, o lewa ke o lak eke atuange whehui koe ni. Namo ilo na iai e taini, na i kai ngofua, ke lesisita hafefine ke kantiteiti, pe whiri. Namo ilo ne aha taimi pe he. Io mo i kai, sai maha koe tau tupu nau veveiua. Ki mua he taha hiva ni mataha, na i kai ngofua i he whanua koe ni ke lesisita e hoik whawhine, ke nau hoko koha kantiteiti, pe ke nau whiri, ke nau whawhonga koe whalea lea. Ia tahu ne ilo pe ko haine ne liliu e i whakaukau koe ni. Ai ko Queen Charlotte tu pou tolu. Na e hoko ai ngahi ngawe ai whalealea aho ko ia ke nau mui ki he kole ai kuini ke oangi ha whainga mālie koe ne mea ki ne kau me mipa whalealea ke oangi ha whainga mālie hoi whawhine ke nau lesisita ke nau hoko ko ha kantiteiti pe ke nau whiri. Pa ne whau lewa he lao he taha hiwe ni mataha ke whangofua i ka kai whiwhine ke nau kantiteiti pe a whiri pa toki hoko lewa kono ngawe ake lao i he taha hiwe ni matolu. Ai me he taha hiwa ni matolu, na e whahoko e tau whiri whalealea whamumui taha ne whe. Koutui pe o kia e kau hihifoni o nau ilo e tali koe ni. Whewhe kau whiwhine koe ni o whawhe mai ke nau whahoko e ngahi lea o e aho. Nai hoko, yes, Ati Pascal. Wanoa wataha. Sai, me he taha hiva nima tolu. Me he taha hiva nima tolu ki he wanoa wataha. Koe tau e whiha. Tau e wha. Tato e whoki loki ako, Koe tau e whiha, pe mai Ati Pascala, koe tau e ono ongo fulu maavalu. Tonu ia? Koe whia? Fitu ua? Ai ange homo whika ke tonu. Mehe nima taha ke ua taha, koe tau e fitu tolu. Mehe nima tolu ki he ua taha, koe tau e whiha. Ono valu, sai. Koe tau e ono valu. Kua ngofua i he whakangofua i e lao tonga ke lesisita e hoi kwhawhine, ke nau kantiteiti pea, ke nau whiri. I he tau e ono valu ko ia, koe kakai whiwhine e toko whiha kua osi whiri ki whalealea. Fitu. Koe toko fitu pe. Ai koe ulua aki, koe prinsesi mele si ulikutapu, ua, ko papiloa foliaki, tolu, ko ofa fustua, koe fufu fefine ne whiri mai me heongo niua. Wha, ko le polo mahe tauni sila, me heongo niua. Nima, ko ako sita lavu lavu, me i wawa utaha ono. Ono, me i heni, ko hai ono, lo saline maasi, ka fika fitu lewa me i heni, ko tu site, sai. Koe toko fitu e ko osi whiri he kakai,
ki loto ki whale alea, o ku tuai. O tuai e tau ai hu kone ka kai whiwhine ki whale alea, pea i he whakafofo kone ka matao kone he whika, o nau pehe e toe hoko maha tau e te au, pa tau toki mau, ai pese te koe ofi ke ni manoa, i whale alea. O kuikai ke tau whemau ke tau tali wholoa pehe. Ai koe tahai nia ai ngahi uhinga o kuki ai whono. Ka pau o tuai a hono whiri ki tau tolu ki whale alea, e tau kau hoi ki whawhine koe nuk nau loto toa ke nau kantiteiti. Ka pau tuai hono whiri ki nau tolu ki whale alea, tau uki lewa tau tolu tau ngahi whataha o ave tau le o ki whale alea. Pea koe uhinga ia o kuki ai e ngahi whono, kos lava vavau, lava mo ewa, lava mo e vahe hahake, koe vahe hihifoni he wikeni, mahina kātū ko vahe loto, ma whaosi lewa ki he vahe koloi me, pa ma whaosi lewa a haapai mo o niwa ki mua i a kosi. Pa e whakama opo kātoho mo ngahi leo, pa mo ngahi sāwea ko tōko ni o tānaki, ke ave ki he whono lahi. Ia e whono lahi e hoi ki whawhine e ui, koe tūkoi taini mi o koe ke tau whapapaui pe e ui ki mua i he whiri koe ni e whalealea fo ou, kau me mipa fo ou, pe ko tau tali ke hue whalealea fo ou pa tau toki hoko e tau whanolahi o ave ai ola koe ia ke whalealea fo ou. Kai kau mahu mo whakaukau, e lele ia ke tau whakaukau e foi pulu koe ia. Tok sai ki heni mo siale kau e ka matao tau koe ne uki e whataha lai pe ke tokoni mai he ngahi tawhaki koe ia. Ka koe tefi toi uhinga ia a hono ui koe ngahi whono, tuwai e tau fuhuki whalealea. Tau whataha lewa tau tolu ke ha meong ne tau ofi tau whataha, tau whono. Ave lewa tau leo, whai mo ave ki whalealea. Ka pau tuwai e tau huki loto, ko e mau leo ena, mo ngau e lewa ki ai i he ngau e tau e ni wha te mo huki whalealea. Pa te mau mui homo ngā ue pe o mo whai ki ai pe ikai. Maha koe pui tua pe ia, fulolo whamatala, ka ko tui pe o mahu inga, ko hinga ke mo mea i pe uhinga tau i heni ai, te alia na eke ata taha ka moutou, koe hato e whono mau taimi o mo whahoko, e lava lewa ke mo ange he tali koe ni i he ki whamatala no na tukuat ka moutou. Kai... Unga, pea pe ki he hoa e pale mia, mo e kau whiwhine ko toa pek mo i heni e whiawhini. O whawhiawhia e tau access to education and training. Ko e ako, ko e koloa mahu inga tahaia, o ku tau mau i ho tau whonuani. Pea au ku whie mau ke whakaakoi, ai kau whiwhine ko toa pe, pehe ki o tau ngai o whiwhine, ke nau mau ha whahinga tau kei whakaako, moha poto moha ilo, ke ne lava o tataki e nau mo ui. Pe kai ke lava pe, i e nau tataki e nau mo ui i api, mo nau ngai whamiri, o kuo pe atu, ki he community pe ao pe atu, ki ono whakalere ho tau whonua. O whie mau e ke whakapapau i, o ku access e tau whanau, kotoa pe i all level of education. I he palai meri, aluhake ai ki he ako anga kolisi, aluhake ai ki he ako whaka university. Pe koe mo e ako mahu inga e taha o kwhie mau ke tau whakahoko, ki tau whanau, mo e tau whanau whiwhine ke nau mahu inga i ai. Ko e ako koe ni ki he ngai tau kei whakai ngāwe. Pe koe tivet, nai ki whawhana mai mea mai e tahine whafofonga. O ne whakamanatu mai e mahu inga o e ngahi ako ngāwe. E ngai whae mo kakai whiwhine. O ku anga aki i he tau tuk whaholoko ho eik whawhine unau nofu pei api. O tau he whanau me whamiri mo whahoko i ngai ngāwe whawhae api. He kai ke tau lava tatolo hola me ngai whatongia ko ia. Ko ngai whatongia tau tolu whakalangi. Te tau kei whakahoko pe. Ka ke whakakau ka iai ha whae, hako lele, whae mama, whae guhade ngai tau ke, tene ohi hake ha whanau i api. O mau pehe koe whamiri whewhe, koe whanau whewhe e hopo mai i whae ko ia. Ko iai o ko pehe o totonu,
ke toi whakatoka ngā iang. Ko anga koe whakaukau Sister Likiliki, hange toka ngā i au pito i he levolo o i palai meri, pia moe ako ki he kolisi, ko tai ngau tau aluai ki he ngahi ako wha university, mo ngahi ako koe ki he ngai tau kei ngāwe, pe koe ako ki he vocational, educational training, pe koe tīveti, oku ki ili e kina, a e tau whanau whiwhine. O whie mau ke whakatoka ngā i au pito, a e ta whaaki ko eni. Koe poini hono wa. Encourage political participation. Ai mea koe nai lawe koe ki aia ofa ane nai. Oku fuu fie mau au pito ai leo o i kakai whiwhine, i o tau whalearea o tonga. Pak tau whamalo, mo tau honga ia koe uhi koe whiwhine, o kune hanga o tataki ki tau tolu, i o tau wahenga whiri. O fie mau ia ke toko lahi ange, i e ngai wahenga whiri kehe. Pea koe ke ngā tape, i e tau ngā ue whakawhalearea, kai kauat ki ai, pea mo i ngai ngā ue ki he pule whakawahe, pea mo i ngahi ofisa kolo, pea mo i taki koe i e ngai community. Ngai whae tau o slawe i pe, ka i kai a whawhine i api, he i kai lelelelei a ngai familia. Koe fo i mō tolo tatau, ko ha mea tau nana iai, pe te tau ili fia, ke tau awe kakai whewhine, ke ngai tuunga whai tuuni ai whonua. Hiri ko iau tau os ilo i oku wola lelei i api, i o tau ngahi api. Ko whawhakaukau ma peo ki tāno whakatua koe, ni ko whakatarang ma upe ko koa. Ko lot ke eiki, kai a tae to o ia taua palak to o koe. Kau toe toe au, ke toka ngai e ta whanau. He ko palo mesi atu, e kei lue pe whanau, e ngai tau mua koe nā tau whakotu talu e nau ke iki. Pea pehe mai ho koa, kai whee ia ka pau teke mate, o ia ue whakapō, o si ha aku tui, e au sia, he e ta whanau, ai mea koe ko whakaam ke au sia ki ai, ta e iai hao pōpō. Mantui ke ofua te konga ko iana alu. Oku, nai ai e mea na na as whakotu ki mua, ko mantui pe whakataha kakai whewhine, ke iai ha sea pau o i kakai whewhine i whalearea. O as whahako i ha amoa. Pau mō mamata pe, i e ngai whonua ko ia, ko hau honau kakai whewhine o pale e mia, pea take he whonua, pea toko lai mo i kakai whewhine lelei o nau i loto i whalearea o tonga. O kua upehek mahu inga au pito. Ko e tau ene whiha e whakalere mai o tau whonuani, pea tau honga ia, i e ngai poto i mo i lava mea, ai ho e tangata. Kau kou pehe, ka pau tau loto ke tau te unu ke waweange, whakakau at ke toko lai hao i whawhine. Ke whalearea o tonga. O mahu inga pito ke whakahoko mo e ngahi leadership development programs. O ku kau e ngai whono mo e ngai polokalama ko ni, i e ngai mea mahu inga ne hanga teu i e confident e tau whanau whewhine. Taim ko mamata tau ki whanau whewhine ko ni kei whine mui nau lava mai, pea kau mai ki ai, koe whahinga exposure ia tau whee mau ke oange ke tau whanau whiwhine. Ko hike teu i nau tolu ke nau confident ke iki. Nau, o nau ke mau iwi. Iho nau tau tolungo fulu. Na amo nau tau whango fulu. Koe tau ia o mai e sihova ke ki tau tolu ai iwi malo ke tau hoko aki ho tau ngai whatongia. Koe a kou pehek mahu inga au pito. Kou whakaukau ki he poinhono tolu. O whe mau ia ke tau create a safe and supportive environment for women. Whe mau ke tau hanga o langa ha atakai o ku malu ke tau whanau whewhine. O kamatai e whe, kamatai e api. I e tau hako, i e tau whanau whewhine i api. Ke nau ilo i ko ngai whoha, ko ngai o whewhine ki nau tolu, o e tau tamai he wan ofa.
O ka nau ngai mau inga. Pea kua pau ke nau tau hio nau ngai mau inga whawhiwhine. Kua pau ke nau ngau e mālohi society, pau ke nau wako lele, pau ke nau hoko kua whai taki anga. I he nau alu he society. Ko tau tolu ko ngai whae, kua pau ke tau hoko i whai taki anga, i he mea ko toa pe. Whie mau ke tau toi whakatoka ngā iange, ai ngahi ko via i api. Hoko mau pe ki tau tolu ko advocate ki he ngahi ko via i api. Pa ko whamalo ki he tapiu CCC, pe he ki he ngahi kautaha. O ku nau tokoni ki hono whamalo hia, pe hamano popo e ngahi nima vai, i he ngahi violence o hoko i api pe mo society, ko e mea to tonu en ke investia i ho tau pule anga. Vai i hapaanga. Ko ilo pese staliki ko mo paanga ko whahoka ko mo ngawe hawe me muri. Me ngai tona me muri. Fe ke kau moia he ngai mea mahu inga. O wha mahu inga e pule anga o tonga. Vai i hapaanga make. Ke tokoni ki ngai ngawe koeni. O wai ngai ngawe nau hoko ke pule ako he tau lahi. Ngai tau lahi. Nau ksio tonu ai. Nau whe ngawe aki ai mo waa koeni. I ngai whakamamahi o whakahoko i api ki he kakai whiwhine, ngai o whiwhine. Nau ke iki, pe he ki he kakai whiwhine, ko nau lala. Pea mahu inga au pito ke tau whenga, ke whakamahu inga ia, i he tau nofo wha society. Ko ku poini whakaosi. Strengthen women's networks and solidarity. Kakai whiwhine, taimi lahi. O ku mo ua ai whesio sio whakia ki tau tō. Whewhe ke tau whiawhia i he lava mea ku whahoko ho tau kāinga. Paka ea taha ko vai hono ni mapea tau ala ato hiki ake. Ko e ngawe anga ko ngā ue ko honga ia lahi ai. Ko e ngahi ako ko e i he mau ngawe anga he Pasifiki o kawai mo Mexico o ki ai ai ako ai e taha ono. Ko e ako e hongo fulu ai, o pule ako ai ho o i whawhine hongo fulu. I Tongani, Haamoa, Fisi, Kiribati, pia kawai mo Mexico. Ko toko ono pe ho e tangata. Ko e ngahi ngawe anga tuunga koe ki he managers. O lahi anga mo i kakai whewhine nau manager he ngai ngawe anga o mau i ai i he kakai tangata. Pea ko whakamalo, ko uhi, ko e whainga maari e koe ni tau ma. Ko e tau hau koe ni e tau hoko e kakai whewhine. Pea tau pōtala noa koe ni, o wenga he mea mahu inga. I he tau wheringi aki koe ia, tene lava ai ke ne to o atu. A e whesio sio whaki, ai nofo tau whehi a. Ka tau wala whakataha ke tau lava lalanga, hatonga e laka ki mua. Ko whamalo atu e ofa pehe ke kau ngā we whainga maari ko tuku mai. O koe whainga maari en ke tau wala whakataha. Whakamama whai e ako, whakapapau, o ku lahi a ngai whainga maari e ako o ange, ke ho eik whawhine. Whakamalo hia, e tau ho eik whawhine ke nau kau atu ki he ngahi, lakanga taki he whonua. Whafonga whalearea, ofisa kolo, pia pehe ke pule whakawai. Mo i taki he ngai community. Tau wala atu ke tau toi kau atu ki he ngahi taki whakai ngāwe, i he ngai ngāwe anga kou tau whakahoko. Pia ko hono whakaosik mahu inga au pito ke tau tolo, ke tau tokoni, ke whakasii ai ngahi violence o whakahoko i api pia mo society. E ngai whae ka hono whakatoa, o ko pehe koe tau ngahi example, koe tau hoko ka role model. Ai ko tau tolo kotoa pe i heni, kua pau ke tau hoko ko ha role model. Ke sio mau tau ngahi o whewhine, pehe mo ni i ke he, o ku nau, wako me he tau tau onga mo ui. Pea koe taimi koe, te nau sio mai ai ke tau tau onga mo ui, o hātu ai e ngahi ulunganga whakataki lelei,
Pe aku neanga le vai whakamalohia ke hoko toko taha ko ia ko toko taha leleia. Pe se ini pe hea i pe tau ngawe o au ki hatu unga te tau au si ai ai ngai tau mua ki hono whakamalohia pa monoha ke ki e ho e whawhine. Ko whamaloha te whainga malie mo o whalahi atu kak motolo ngai whae pe he ke ngai o whewhine o tau iheni e whiawhine. O whake tau mao ha whealea aki whiawhia pe hoko e whiawhine ko hai whiawh make. Ke hoko atu ai ai ngai tau mua ngā ue o tau whainga ki ai. Kai tau te whito ke tau hoko ko kakai whiawhine wha ngā ue. Pea mo ngā ue mālohi. Pea mo whai take anga i o tau pule anga ko tonga lewa e malanga kau tatau atu. Whamalo lahi ki a whane whituafe, ko ia ko e koloa lelei ko tau whanonga he whiawhini. Ka tau hoko atu eni whakawhi i heni a Melisila Violet, ko e whafufonga taki kurupu eni o e kakai whiwhine pea mei haatafu, ko ia tau ange mua ha pas ma ke he pea mea Melisila. Pawhetai ke eiki, ko ui koha aho pehen. Ko taimi ko e na e oange o kou kau he lea aho ni. O kou mahino i lelei pe, o kai koha whiwhine politiki whoki au. Ko whiwhine ngā ue pe, mamahi i whanua. Pea na e whaingata a ke te au ke whakaukaua ai mea nei oange he meili. Ko tau mua, ulaki pena e o si mea aki i he ulaki pahoha i heni, ko i fofola e whala, ka tala noa ka inga. Tana pe kou hawai. Ua ki ai, kou tui me he whakataha o wiku o si he whaupalani ai pureanga, na ia mea nak whatonga i ai. Ko tala noa i ai ngai whaunga tokua e o mai aki hasilini, ke whai toko nia aki ngā ue aha whiawhine, pe koe kakai, pe koe ngai kolo. Pau kawi hai ki mea ko o mai, ke te au koe foi whaunga who'o. Pau ko kore whamore te lia na hoko ia koe whihanga hangai, pia moe moki nau tolu, te mau whakahoha atu i he tuungan. He koe mea ko lere mai mo ia koe ngai whehui, koe whaupe e he whakaukau, i he mau inga ka te au ai ahone. O koe o whalahi mea te au. Ke kau ke whine, na nau hoko koe kau mō tolo, pe te upehe koe konga e uhinga o koe hene ai. Whamalola hene ki he hoa o e pure whakamahe malolo ahi hifo ki a sivi man. Pe pehe foki ki a ana sikei, pe kawat fuki ai pe mo fusikaho, pe pehe ke onga whawhine, me whau tau pe paisio halahuni, mo losamani akauona. Ko tā fuki a oi ki koloa, pe ko ki vahe mahu inga ko lere mai moia. Ka pau o tau eke, ko haha whaunga e leo lahi ai lea, ai ka kai whewhine pe koe o ngona ho nau leo. Me he le volo pe koe pila mita me he crushruti o au ki wharearea. Te tala noa atu e mea ko wau sia pe ko ilo pa. Ko whe uulaki, ko hai au, ko hai koe. Ko tariki ai, ko koe mo au koe wha e. Ko ulaki whai ako. Pe au uhinga ia, o mahu inga ke tau whatonga i ange, ai ngahi mea te tau lava o whai ake ha kempeini o ha whewhine, ki ha whahinga tu unga pe. Pea koe mea mahu inga ke te au ke tau whatonga i kau whewhine. Ko mea mai koe na, pea mo whekalea i atu koe ni, ko tau tolu, koe kau politikare. O whewhe i api. He kuhoko ho tau ngahi hoa, koe taki pe koe, tau pehe pe koe sea oi family. But without us, ke ki lava kakato. Koe whare area, koe whare warea e lao.
ko api pe koe whawhine o whaihanga ue langa whanua. I o nao ngahi kolo, le o lahia. Imagine, ka pau te tau unwhata tau mātukua koe ni, o ku tau wala whakataha o whakotu a whahinga ngā ue. He kei ke more mai aha paanga ia, koe whapuripuri e taha. Koe ngā ue ko whakahoko he ngahi whamiri mo ngahi kolo, o kei ke more maha paanga pe koe tari tokoni. E ku whaia me he mahu inga koe mo mālohi, o whakaukau e nofo akainga. Koe politiki maalunga taha ia ku whaitonga ni. E koe nofo akainga o kui ai e lahi, koe a CCE. O kui ai talahui, o kui ai fie pule lalahi. Ka o ku lava e he fo i whaunga mo e whakaukau e nofo akainga o ha. O ngauhi a mea ui koe wheo o whani mo mea ui koe i kuna. Ko whaloto lahi a honi, kau whewhine, mana tui ko koe mo au, koe whewhine politikare. O whewhe, e ka mata ia me ho mō ngahi whamiri, pe mō ngahi kolo. Pa te atene whatātā koe. Koe ne ke wako, koe ke lava tohi hoku hingoa. Na e taim lahi na mea mai pare mea a honi, he ko kōku kau ngā kalasi pe, i hea ko kana ke lava tohi hoku hingoa. Ne eke mai ka, koe mea koe te ke tala noa i ha taimi pa ke tala noa i ho tunga whakaako. Pa talangia i nenge ko wako au. Ka te utau te whapuripuri ko ini. Ko ku tunga whakaako o ku tala ia e he mea o ku whakahoko i he kolo. O i kai ko au tawata, ka koe ka whiwhine ko he kolo. He koe mea whaingata. E tala noa ke kau whiwhine ke nau unu mai, ke whaihanga au e was mahina ke hapare ia, pe ko ha mea mau ia i he taimpe ko ia. He ko ki tau tolu ka kai whiwhine, ko tau tu he tunga whapolitikare whakawhamiri. Ko ki tau tolu e kakai loto lahi. Pea mafula, he koe kakai ngā ue, tunga whei lau ki tau tolu. O tau te whito, kau pau kuiaha tau ngahi o whaanga. Ko kore whamoremori ko hina whihanganga ia mo polo kalama e honi. Pea ko toa mai ki whatātā koe ni. Koe kau taha koe ni ta please CCC, o tau mua ia ki tokanga i kina hano whakamamahii o whae mo whanau i api. Ka te tate mea koe ni. Ka solution koe o kou ilo i. Ta te upehe ko ki tau ke ia. Ko taimi bea ku tua haa whiwhine o ngā ue i ha whahinga mea. O mahino o kuke o mai e lukuluku ke te pile. Kei te aha tangata e pe ko huse pāniti. E aka moanga kovi atu. Ko hui e pune o ngoi e honga ia. He tuponga he taime taha e nau pehe. Ko e hala. Ta whalea ake rea koe masiva o ku uhinga e tau pehe ni koe masive siva. Kau whiwhine o hihifo. O kui kai ke iai ha masiva ia i tonga. It's all in here. O tupunga e tau whakau tau masiva. Ko hui ko ngahi mea whao i ho tau whakau pa mo tau loto. Wakai atu e ahoni o kuma whana hoku loto. Pea ko salute ke whiwhine ko toa beo mea mai e ahoni. Ko hoi he ni ke whoki atu pa ke mana tui. Ko koe ko taku ngā ue. Kui ho kau ngā api. Tau te whito ka kina tolu kuli e kina society. Ka iaha whiwhine o pau. Whiwhine whaakona tulo watu. Peko whiwhine o kai ki tatupu ai. Ai mea koe na nau whaaki mai maako. Na e raise au he kolo. Peko ke whita noa ke hoku pui tu a he koe uhi. Koe mea bengu mahino na tupu hake he mātua masiva. Ka koe ako. Ai mea na mahu inga tahaka ki naua. Koe ngai ngā ue kou whakahoko i haatafu. Tulo watu. O kai ke uhinga ia koe mau ngā ue i mau loto ki ai. Koe mau ngā ue i he koe mea ia o ku masive siva pe fie mau he kolo. Ko haatafu pe taha i tonga tapuni koe te wilo ke ngai mot ke he. Koe kia nau hala nau tau ki uta pe pehe ke u api kolo pe legalize. Haatafu pe taha koe kia no holo whakakolo. Ta mo lava lewa tala me iai pe kwewhe ai tu unga hatafu. Kau mo ilo, na lava pehe kau whewhine kulup kon koe foi tuluta o ngā we i e mea ke oto e ita mai mātua pa nau whanongo mai. O hau ke tu unga pure o pure anga. Koe o ngongo lelei, koe fufua taime ni tau eni e ni mangofulu maa valu. O kulahi ange te pehe, ulahi ai tau ia e mau whainga tā ia, i he mea gono kou tānoa ke ai, i he no molo pe koe toko lahi koe kakai mho nau tau o mau ngawe whataha. Ko lava o tari he pure anga ke nau whanongo mai, o angeas i fua ha atafka maha mau hala pure anga. Pe au whainga o fua pe, whamalo ke he ngahi
Toko ni whai e whalikirik mo nau tolu he kulawa ave fo whakaukau o apply aki a ngahi mea kono mau whia mau. Ai ak mahino lewa e lava ai pia mo i mau ki holo. Sai, ko tāno whakatua te upehe o toton ke ua te ure aki ka tupe mua. He gogu wakai ato ako mo mea mai, o koe ka mo maa mo i toleo ke kakai ke heke. Koe wheitu ue ni koe kou lui, o kou tui, o kui, koe whamili pe koe kāinga. Tau o mai tau tolea mo ngahi a takai ke heke. Koe taimi peo tau o mai tau te whito ki hihifo. Koe tau whalahifo koe tau tolu, koe lotu mo tau mai fo i mafu. Koe mea koe nai hoko, nai whaire vai wakai e kau whiwhine, ki o mau ngahi whaingata i anga. Pea nai kamata ia mehe mea koe na mau ngoue. Koe kamata pe koe mau kokaanga, i he tuunga o sosiare, te whakaukaua mo ekonomika, te whakaukaua mo ene kaulelei ki he atakai. Koe ngahi mean ka atoa whoke o kuhai ai ka tau te whito o kukau mai ki hei mo i lelei. Pag mo ilo family o mo i lelei, ai family koe o kulawa topono. O i kai i he paanga pe. He guai lea ia o tau toltonga. Ko tau tu maria o tuku ia he tau ki ngā oto ota o wharehanga. Ka ko hatafu o kua uia ki tōkanga. Aia te upehe, o kua no uhinga. Ko ufo i fo ki he whakawhipaki koe tameka kai tangata o pehe mo pehe mo pehe. Pehere wahakuloto. Ko foi excuse mali, o ku aloho mau kakai he tori. Ko ha lewa me ai whai, te mau tangut peo sio pe ikai. As a mother, mau behe te mau alo ngoue. Pako tāno koe ke ngoue, o mea i peia he toko lahien, mau wa o pare ula. Pako kai koe uhinga ia. Ka koe foi whakakau, koe tuu hake, o hange haki kapakau e take manpuna o kou whaatala no hek whakahohaa. Koe kakai tangata ko kapakau ia ta, ka pau he kegea kakai whiwhine, pe koe hawha e, he kegea toi kapakau e ta. Pe ang mahu inga e. Ua ke ai, tala noa rewa ke ekonomika. Whai rewa e mau ki ngā ue koe ni, koe whaka ai kau whiwhine, pa koe tahaya mea kou wha amkeu, lea ken ke mea kia tulusi ko uhinga fok he plolotonga i whare area. Koe mea koe a kakai whiwhine pa ko tulusi fok ko ki kau ngā ngāue. E ko whalere at pekia e ko hau ki whakau vahe ange ki ai. Pea ku mga ngāue whakata. Sai, koe mea koe nai hoko, koe uhinga hono ai oe ko kaanga ko mautunga whasosiare ia. Haue mo iwi o kisi i haue mo no fuiwi o kulahi. Mo ilo mea koko hoko, mau whakataha mai koe kāinga. Pea hoko ia koe mau anga paanga lahi taha, i he tau kotoa pe, koe hui koe mau kokaanga whawhetong koloa. I he tai, i he whakaukau tatau pe, o ku hoko e nia, ke mau whawhetongi o pehene. Ai o kui koe pada exchange. O ku ave e mau ki ngatu, ki whawhetongi ki haapai ka mai mau laalanga. Pea ku ave e mau, te upehu mau whakatau mai ke lo akau koe ai ongo niwa, ke mau laalanga aki. Pea i taim tatau pe, utoi ave mau ngatu, aia koe mau most sustainable income ia hatafu. Koe ave ngatu ka whawhetongi he osi koe atau, koe mai mau seni. Tokon ke totonge mau wako koe mau whanau i muri, o i kai ke lava afford he mātua, tau te whito koe kia scholarship. O kou whatulo watu he talanoa koe ni te rea na ke whakauka, whiwhine fie ha, whakamore more. Kou talanoa aku he kou whakaamua uia, ko politikia ke unu mai ka kai fine ke tau ngawe whakatahe ko mea te tau wheo whawhane ai. Ko tau whenga koe tulowat na behe ko hanga whawhipaki e alu ki whare area. O kui ai be calling ea toko taha kotoa. Ko majority o ke tau toka kai fine ko tau calling ke tau nofo o ngawe he tau family, me family ke whonua ki tonga. Ko tu uia e pilamita. O kui ai whok mo mau paloseki, tupu me he mahino koe, tai me taku lere mau vai, tai me taku ke lere. Pa mau whakaukau, mau mea ke mau mau paanga. Mau hanga lewa o tō ai ahi, koe mau long investment ia. Tō koe ene kua oat ki he vanila, ta uhinga no tō e vanila pia mo e ufilei, he koe ki to iah ke mikare se mau kia, we do organic farming as well. Pia koe whakaloto lahi ahoni, koe ki mea pena ko mau ke ulere mai mo ia. Pia koe tui, tau whoki mo i whakaukau ko ia. Ko koe mo au, koe kau whiwhine politikare, pe koe kau whiwhine politiki. O politiki whe, i api, i whonua, mo tonga, he te tau lava hike, o to mea tiki peho no ave ka kai whiwhine ki whale, ki he whale alea. Koe taha, pe koe whaosia kulea, kau ke loto ke whaiha whaulao, ke kaua ka kai whiwhine, tau wala tau tō whawhiala ki e mea kuk maheni. Pe kuanga ki ai ulunganga anga aki i tō ngani, tō kua koe whare area ke alpia haatangata. Hei kai ke mau he haatangata e manawa e whae. Hei kai ke ilo he haatangata e anga nofo he koko ia whae mo au koe ulak whai ako.
Pako ki tala noa whakatu aene. Koe whin motua koe ni, whakatu lau at ke kau ako. Ne ki ke ako e hang biko tala atu. Ka kuau ai tu unga ku whakawhatongia i aki au. No tonga, ka koe iu e nahange koe iu, kono whakalere ke ukau atu e ngahi platform koe whakataha. Pako ku alua kui aku pehen. O kaipe e o mai a senita whakataha i he, koe mea koko whai au koe kore pe ma atonga. Ula ki pe ha atafu pa hoko hihifo pa tonga. Ka koe uhinga i tala noa ki ai, o ku i kai koe ngā we i pe kono langa, pe kono whinga ke langa i tonga ni i tunga i tolu koe ni sosiare ekonomik mo ata kai o whima uke ke ako lelei. O kuke, ku os atpehe o tuaia fo i mea ofa koe koe whae, fufua whai ak ngā we au ngā tua au whaat. Malolahi Meresila Wallet, whafafonga grup kakaififine me ha tafu. Tau toi ange pe moa toi pasipasi ma Meresila. Pea ihe whainga maari e koe ni o ko whiwhia ke whakawhi i mai e whafafonga toko tahaini ke ne hanga whafafonga toi leo e tau tautupu. Pea ko Ati Pascala ia pea mei ahau. Malo. Kole ke uhufanga he ngahi talafatapu ko kamata aki e tau polokalama ki he whiawhini. Ka tupe mua ke hoko atu i he lau maari e tatau. Pa me uhinga e tau kaumai ki he polokalama ko ni he whiawhini. Ki mua pe a whahoko e ki lea. Ko tui pe mahalo kue toko lahi e te ki mo tolu mo pehe mo tolu ko hai au. Whatatau ki he tau. Pea moe le volo ko tua taimu ani he maika koe ni. Mahalo ko whakakaukau e ni iho pehe ko au o, kei si. Mahalo ko pehe, ko hae ni mea e lea aki. Ko whaahinga whakakaukau whaka e natula pehe e tangata. Whakakaukau tau pehe pe ko e anga pia e tau sio. E anga e tau tui e tau ununganga. E tupe mua ke o atu e ngahi mea koe ni, ko ngahi mea nani hanga o whai ai au, ko ngai mātu unga eni. Teu pehe, teu lau koe tā puaki, mo whakakoloa e mo ui, e kua au mai ke aho koe ni. Ko au ko hao mi ahau, ki kolou tai i loa, ka koe kolo ia kou pole pole aki. Talo e ku tupu. Nau tupu au ia i atakai, nai malolo e tangata eki. Koe whae koe mo tolo hoi ha. Malolo tangata eki, tau mea tolongo futu, pea tok malolo te whae. Te upehe kia te au. Ko wha malolo pea ke whae. Ka pau nei kai, ia ke ki hau au o, whaaho koe ngahi. Ngāhui koe ni. O tokoni, nau pehe koe ngai mga to ungai nani hanga ue i hoku loto, ke ukau mai, ke ngai ngā ue, e kolo, e vahinga, e whonua, e to utupu, e ngai ata kai ke heke. Whawhoke manato ke he tau e torongo furutupu, ki mui e mo ui, e kutupa ke koi ahau, tātai taha ke ai ha whainga maari e. Tātai taha ke ai ha leo a whewhine. Tātai taha ke kaua tau tupu ha tala noa pe whai tūtu uni. Tātai taha ke tau ilo tau tōka ngahi i siu, ma ngahi palopalema, whakai loto whonua, whakai tua pureanga. Ko tu unga maalunga ku iai ke e ku whakahoko whatongia, tau ko osi na ukau watu e whalea lea e tau tupu. Kau ke ai atongani, mawau, haapai, niua, eua. Ko awa e pale mia o e tau tupu he whalea lea e wafi e wafaa. Ko ngahi makatu unga ia nani hanga we iau, nai kei ke wako au ke politiki. Nai kei ke sai iau e ke mala e koe ni. Ka koe taha e makatu unga na aku sio, o ku iai e mata vai vai, o ku fie maa uia ke ai o teke, o ku fie maa uia ke tau tuu whakataha, he ko ki tau tolu ka kai whewhine,
ko ki tau tolu e tau tupu e whanua, ko ki tau tolu ai mawhai lahi taha, tau pehe koe out of population a tongani, whiwhine pepa mo e tau tupu. Tau pehe i he tau tupu ko ki nau tolu ia, a hea kau e ahoni koe whanua e a pongpongi. Tau whakakau kau a nge whanau whiwhine kui heni ho tau loto whare. Te tau fie mau ko whewhe ai hoko a tonga, pe te tau fie mau e anga whewhe a tonga i he tau hongo fulu ka hoko mai. Te tā noa whātātā ai pēn. I āhau, kui ai pē kau āhau hen. Ko mea nā ne hanga whaiwi au ke ngā we ia āhau. Ko ki tau pēni e whā e ku whoki mai ki āhau. Mahtunga e mālolo e whine e ki. Ki i ilo mai ki tau kei vai nāk mau au he ngā we anga e taha ko NGO. Ko awe te ke mau hak mata i tohi a ako. Ko lolotonga ako he tai nimi e ta oua ke mata i tohi. Ko mo ui na ke hao a whai tūtūni e taim lahi nei whai tūtūni hala. Hanga he ngahi mea ia ko e ni o ako ne kina e ku mo ui. Ngahi au si ako ko mau. Tala mai ka te au. Ke utokoni ke he tau kaunga api. I ahau. O hoi ki po ako. O ku mau whakalele. Nau pehe ko whohunga ne taha ke investi ai. Si i hako tupu, me kinti, ho alo hai ke he kau. Sivi, mu whaha ko pehe whawhunga tai ni mi e po ako e wahinga. Kau pehe, ka pau he ikai a whawhine, ke laine mua, front line he ngahi mi alahi. Tau pehe nai e lava ke o la lelei, ke te au ika. Ka pau he kai ke kau a whewhine, ka pau he kai ke tūhake a tau tupu, ke whakahoko e ngahi whakawhatongia koe ni, he kai peke malawa ia. Tai milahe a koe e tau mālohinga, tau nofo he tau society o whakakulukulupu. Wai e kulupu ka kai whewhine, wai e kulupu ke tau tupu, wai e siasi, wai kau ngoe, wai kau tau tai, e ka kau nau teke mo i lelei. Ngā he kulupu katoa koe ni, ka tau ka nofo ke tau hanga to e wakawakai pa tau to e siofi ange, ko hai o ku e sia, ko koe pia moau. Ka pau teo eke atu, ke ilo ka hae pat sete whonua. Ke ilo ka hae pa anga o mai ke tau langa whakalaka tau ngahi kolo. Ka pau teo eke atu, hope whakatauange pe ku mo ilo ki ai. Ka taha ne mahau inga u tau o mai he aho ni, tau tala noa he aho ni, ko ho leo, mo e ku leo, o ku kahau he mahau inga. Tau whakaamu ange mai, tau ngahi tala tu whakaholopa me tau whatunga mo tua e, talo e tau tupu hake. Ka kaina na hanga o fofoa i pa na hanga na moa e ngai whakakaukau ko ni, ke neho ata mai ka te tau tolo e aho ko ni. Ka pau na ikai ki nau tolo e kua hili, he kai ki tau tolo e aho ni. Ka taha e ka veinga ko whakaamu ke o mai kien ke tau talatala noa ai, ai taki mamata. Ko mala e a ko veinga ai. Taki mamata, te hanga whakahoa mai ke tau ngahi kolo, o ke kokaanga, o ku ke lalanga. Tau whakautang e le vai, ke ngahi ngāu e koe ni. Koe haha toi whaunga, te tau lava whakahoko. Ke toi langa hake ai a e tau langa whakalaka whakaekonomika. O wai e whakaamu, pa moe tui, ke tau kau whakakommunity. O kui ai pe whakakolo, kaka time go tau ngāu e whakavahenga, whakakommunity ai. O wai e whaahinga iwi lahi ia, o ku asi mai he tawhaaki koe ni. Taha ngahi whaunga, whea mau ke tau kauat ke ngahi talatala noa, tāna ki mai e tau ilo, tāna ki ngahi au sia, whao ke tau ai anga mea, to holo ia he ki oa koe ku tau alu holo mo ia, he ia ye aho, e toko nega te tau tolu. Ko taha whoki ia e ngahi matawaiwai pa te pehe koe pole ia he langa whakalakalaka whaekonomika, e ta whaaki koe ni e whakaivia pe koe toko ni whakaipaanga. Taimilahe wai e pole e taha koe whakainau. Ka pau e kau e ngahi tawhaaki koe ni, ko kore ngā tausi, ke whasiasio ta ngahi matapā he tawhaaki koe ni, ke tawhi mai ha ngahi matawai ke si toko ni e kakai whiwhini koe ni, o ku nau lolotonga whakahoko pe ngahi ngā ue koe ni, kai taimi tātau o ku mahalo pe ku nau alatu pe o ngata pa nau toi whoki. Paka pau e hoko pe ko ngahi huituan ke ni hanga teke ki nau toru ki mua koutui, ko hoko whanki, ko nofo e whae pa mo ngahi o whewhine ko ni, ko nau ngahi ni matau pepe ko ni mamana.
Te ke lava ko ngahe ki e whakatau te au tupu o mao o se ni te aho pēta. Pa ke whakauto uta nge ai, ka pau te ke ngahe ki e nima i he ui ke taha, te ke lakang ho wahea ko ia, i he kau ngā ue whakapure anga ka koe whakahua pē. Kai ke he kau, ua ki ai ko e ngowe. Kau ngowe si ngai whawhungai tamai, ko e ngowe, kau ia i he mau anga mo i lahi tahe whamiri, e anga tau tupu hake. Tō e ki ngowe, whatau mai ki he halape ho to api o maho ki se niti. Ka taha e ka venga ko maho inga ia taha ai ngowe. Tō lot ki ai e ako, pia whaa ki ai e whai tūtu uni ko he whale alea pia mume. Ko e katak pe he wharea ka te u wahe at pe ngahi mea ko e ni. Ko e hange ni ha aku whotu upe ko ha aku at pe hangai whakau ke whai pe hasi o ki ai. He koe mōni, tau oslava tau toli identify a issue. Tau ile tau tole palopalema. Tau ile tau tole ngahi mea koko. Ka ku mahu inga pe ke te whakafoki pe o tala noa. He koe anga koe tui ai whine motu ani. Koe kolo o kuai e ngahi subcommittee. Pa moe siasi. O ku ngahi komiti koe ni. O ku nau tala noa. O mai koe nau fie mau. O mai e ke komiti whakakolo. Pa o mai koe ke komiti whakakolo, pa e lawa le vai ko whee mea pāsi, mo whee mea koe ke pāsi, pa hoko lewa mea ia e prosesi koe ke whai kone kole toko ni. Ka kui ai e whotu o atu ke ka pule anga kone aho ni. Whee mu ake, ke tau te wakawakai o te review, mo te ki i revise ange, update ange, hangai whunga ngā ue kone e pule anga. Ko uhi ngā pe koe, whee mau ke wahe mai, wahe tau, ka ue kakaia koe ni he konga mahu inga i anga tau nofo e society, e kakai whewhine pa mo e tau tupu. Whee mau e ke tau hanga o mape i anga e tau halafononga. Ka pau te tau nofo i he tau community pa tau pehe, ko hea halafononga ke tau al ke mau e toko ni. Ko hea mea te tau al ke mau e ngai mea koe. Ko ngai whamatala ke whee mau ke te whai hono tala noa i, te whaafoki mai ki e toe, whatupula ke ngā ilo a kakai whewhine, o ngā ke ngā issue, ngahi a tala noa na e talo ka mataanga e tau polo kalama. Koe hoko piki ai, koe whemau ke tau unu mai o tala noa e ngahi mea koe ni, koe mea ente ne lawa hanga o toi liliwangi tau tolu, moanga e tau whakaukau, moanga e tau tui aki tau tolu pe whakafoi tui. He koe taimlahi tau pehe koe politikale, koe kakai fie poto. For me, kai. Ka kakai koku nau tuu pa nau lea yanga nau whakaukau me nau loto. Ai kot au kou hanga wea oi ki nau to kakau nau mau e loto lahi. Nau mau e nau tolo e whahinga confidence ke nau lava tuu pa nau lea. Kau nake ke hanga wea mau ngai mea koe ni. Ka koe kukawa he ngai tala noa me ngai whataha ke. O malawa ke toko ni au ke lava o tuha au haonga kakai tola. Ka pana i kai e ngahi whaivia ia me ngahi tala noa me mea koe ni. Sisi tui aku heke ke kaua tau ia i e tu atu koe ni. Ko whamalola hea ke tapri si malo si manatu i mai au. Ko ake whewhine aku tae i loa. Hoko atu peko e tala noa. O whema au ia ke te koe, whae, o kwai e tau whahinga tapu whaanga tau nofo. Heke ke lava aha o whewhine ia ke tala noa ke whae. Mga unga tau osi ilo hono kotoa pe. Ko mental health o kawi he mea kumahu inga. There's no health without mental health. Ka pau he ke tau lawa toka ngā i e tau whanau e taim lahi wai e ngahi palopalema mga he mea unau tokanga ki ai, pe unau whekuki moia. But it's hardly ke nau lawa nau tolo wahe mai ka koe whae, ko uhi ngā ku iai e whaahinga mentality o si tukumau pe ia o pehe. O te kelea mai koe, ko via pito ia kakai tala ia o ngahi angai whaitoto o ni pe mo e whakaukau, whakafoi tui. Ko e tau hau toke senturi wataha mo e whainga ata kaia ku kehe koe kuonga nia ku kehe. Tau pēra toke tau tupu koe ke haloto lahi. Tala atu he ahon kela tau tupu e ahoni. Nau kau nau tole wai nau ngahi pui tua me nau ngahi professional ke. Kau taim lahi koe taim koe ke teke me nau toke nau whahoka ngahi mea. O stala mai pe e label wai e stigmatization ia me ngahi tawha aki koe ia. Ka kia te au, ko hanga pole i atu koe, o whewhine, ngau maa ngai whae aha koe ni. Ko mea pe te tau lawa koe tau tūwhata. Ko tau tūwhata ha pe e ai ngā ohe te tau lawa te tolo ma lava.
Ka koe ko tau ngā hoe koe ni, ko tau whai ma ki tau tolu pe, ka ko tau whai ma he tau whamiri, ma tau kolo, ma tau whonua. Koe uhinga hi e taha ko whakaho koe ngahi ngā hoe koe ni, koe ke uwahai he ngā hoe koe ni, ko whahao ko. Ko hau koe ngai ofa tata pe. Taim lahi we ngahi on ke uwhama, ka koe ke wanga o mai. Ko se ke ritali at ke kau ofisa kolo me kau pure whawa. Se ke ritali ko sili ha wahi ngahi hifo. Palestine ko mitsoka ya he ulakai. Se ke ritali e perche ko neda. Laka lai ngai mea ko involved ai. Ko ho pole i atu ko he au ko ni. Whenga ke kau ngahi mea. Ko ngahi mea ente ke ten hanga langa ho mo ui. Pa te ke lawa le vai o sio ai. O te ke pehe ko ngata pe ikai. Tau ngau e pe pa tau ilo guai a manaki lelei. Hange ni hak whafoki e awia. Ko whai pe ngā ko ni ko manat ke kwine eke. Kana i kaya ke hanga whakahoko i ngā aue ko ni e koutou taha, pau sio pe au kahau. Ka ke foundation hina ni o mai au ke mau e loto ofa, pau mau i ngā aue whase vaniti, pau ofa ke kaunga api. Ko ofa au ia ki wai e ngahi, fofonga e mau kolo, ngā ke toko ne mei teki, tupe mua ke wawa ko mene mon. Ko si lele holo ko moni a wai ofisa kolo ia, kau alpa we fa amu ke nau langa ke nau moui me tukunga lolo tonga ka te tukunga te lele yang. Ko fa amu ko mau ke te koe pe moau ke talanga ha vahenga hihifo ha tonga o kutu uloa pe to lele yang he ka hau ko ofala he ka moto. A to e whakamalo ki he whakafofonga, o kune whapofonga i e tautupu a ti Pascala, ko i ngā koe kola lelei ko tau whanongo ki ai i he whiawhini. Pea ko kore atu pe mua ki whainga maari e koe ni, ke ai pe mua ha tau ngā lelei poe mua Lady Lustania e ke pea pe he whoki ki a ondu si tei, pea moe kaulea o e whiawhini, ka e atu pe mua ha ki whakame i te pea me he a pot ngā we ke tau ki wha a ke he whiawhini, ka tau toki hoko atu. Malo ko ia ko le peheni ke he taha peheni o kau ngā we, ke lava mai o whaiha ki whakame i te, pea mai kau whakaafe, kai pehe whoki ke kau whae, pea moe kau whafafonga tau tupo e whiawhini. Maria Kelepi, lele ke vave. Sai pe o kai ke ngofu e whakapare ia.
Kamalo heni kia Maria Kelepi, ko e totaha ngau e peni ai senta o ku whenga e aki pia mo e tautupu, ko ia kune whakahoko ata e whakamei te whiaf ko ni, pa ko ia tau whamalo lahi. Ka tau hoko atu mo e tau polo kalama ki he kau whiwhine ko whakawhi i mai ke toho tau koloa, ko e tari e ngai rea ko tau whanongo kia he whiawhini. Ko ia ko whiawhia ke whakawhi i heni ai hoa o eke pale mea, Lady Lustania eke, kene toa koloa mak tau tolu. Tapu ki he o tō mawhmawhi o kune a whio i o tau lotorotonga. Pea ko kore heni ke o whatulou heni ki he kere eiki atu i whanau. Pea mo hu whanga atu i he ngahi whakatapu ko ia ko o sono a whaki atu me muani. Ka ata mo oku ke o talango fua ki he ui ko ia ko whai he pongpong i he whiawhini. Ne hiri e ku whanau ki he ngahi lea. Nā whawhana ki he whawhawhonga wharearea. Ko haha tātou e mea tātou tātou e rea ai, ko whakakato ia e he kau rea whawhoofa ko ia ko tau whanongo. Kai kehe, o ku atuhene ai whamalo lahi. O ko whamalo lahi ki he polokalama ko ia ofa pia mo i kakai whewhine. Ko ho mau api, o kai kia TV, o kai kia mau media sosiale, o kai kia retio, pea ko e ku tangutu ko e ni o whanongo, where ngahi mea ia o ko ki he e ku iloi, o ko tō mui au pito au ia. Ka ko whamalo lahi au, i he ngahi whanonga ko ia hala whanonga, ko tataki mai ki tau tolu, i hono toka ngai kina ka kai whewhine, whanau, mo whanau whewhine. Pako whamalo lahi atu ofa ki he tataki ko ke whai, i he ngawe ko ni, o hauai mei motu, takai ko toi motu, hauai ki tongan pia o mai ki hifoni, pia mau lau ko tāpu aki, e mau kau mai ki he whono ko ni. I he ngahi lea ko ia na ku tau osi lawe i katoa i he ngahi lea whawha ofa ko whotu umai. Ko e mea ulaka o tuku ko ia e tau tokanga i he ako. Whakamama whai mai i he ngahi lea ko toa. Ai mahu inga o e ako. O tau whamalo heni o kia pe ngahi ako anga o ku tae totongi. Ko e nei ai lea nei pehe, mahau inga whewhine i api. Ke ha, ke ne teke whanau ke au ki ako. Mahau ke taim ko koe ki ahi hawha e,
Eli e kina e pe whanau ia he kai ke na wona o tolo o ako o hange koe mālohi pe ko iwi ko ia o whae i hono teke o haki i leka ako ki he ako. I he tau ko o si nau whanonga tono awe e ku tamasi i ki he ako. I he e ku foki mai o ku iai e onki tamaiki whafufua pe ki he kalastaha pe ko kalasiua. O kuna tuu pe i he whale koroa a siaina i he whitu o ku maui ai. Pea ko e ku nawala kehe pe. Pea ko e ku eke at ke akinawa. O kai ke moako moa, tama e nawa ia. I kai, mapuke maua ia. Pako pe he. Ko hai puka ka monofo i whare koroa. Tama he o ki tamaiki. O ku namawhekaia maua ia. Iyo. Ko hamo meo ai, pea whai lewa, ko hifo lewa whai e na whatau. Pea o whakaheka mai lewa o awe ki o nau api. O nau nofo pe i mui au. Pea ko kui at ki he whae, takoi koi kuia. Whamore more ko hongo wai na uma o ati whare koloa, ka koe na kutuku atu. Ko he hameo kai ke na aloa o ako. Lea mai lewa ai whahoko mai e he kui koe ni. O ku kai kia te unga ako ia. Ka koe mea maari e koe ako koe ni i a mautolu, koe ako siasi. Pea ako teu. Pea ko e ku whanau na nau ako teu pe i mamaloa. Pea ko e ku whoku mai pe ki api, hua ka atoa e whanki wala ko e wiki ko ia i he na kuna lalahi na waia ki he whanki tupenu pe moe sote ako. Whao he kato, whawhanonga atu ki he api. Pa ko pehe atu ki he kui ko e ni. Ko ne au ka pongpong, te usio o ku tui e te unga ako, te na lue lewa ki ako. Fia mai lewa e kui ko e ni o. Whanonga atu ki he ako. Ka kou whoki mai ki he poini ko ia o e ako. La he ako ia o ku tai totongi ia. Ko tau mea pea tau tolo o kwhai a mahu inga ko ia e leo e whiwhine i api. Ke ne teke whanau ki he ako. Ko e ako tene hanga hiki i ai a e tau tuunga mo ui he society. Ke toi aluhake ai ki ha tuunga o ku toi lele iange. Toi whakalaka angi i he tuunga ko ia o ku tau i ai. I he maukolo o ki ai ku lupu ai mātua tangata, o ku nau whatataha mai, o whai o ku i nau tolu ko e kalaps ko la sipi. Pea na anau tau mua, ko hono tokanga e kina pe ko tokoni, ki he whanau ko ia, o kai ke lava he mātua o totonge nau uako, i he nau alhake ko ia ki he ngahi kolisi. Pea i he whai mai, whanonga mai, ai ngau e ko ia, ai mātua tangata ko e ni. Na ilo hake o ku lahi pe ai whanau ia i he high school, ka ku oseange ai ola ia i he tau, o ku kei no whanoa ia pe o ku kaiki nau maho inga ia nau tolu. Pea na ia i lewa i pe he, whewhe ke hiki hake tau mua ko ia o ki kalaps ko la sipi ko e ni, hiki hake ki he levolo ko ia o tertiary. Tertiary pe ko e university. E lava ke apply mai ha whanau o e kolo o nau lotonga ako i muri, i he university, pe a tatau pe ki ha whanau ako goia o nau i he TTI, pe ko whokololo, pe ko ha whainga vocational training o ku nau i ai. Pe nai lele mai ai whakalak, ai ngawe ai kalapu ko ni. Ai holo i matangi ko ia, ai whakamanako ki he alu ko ia e tau, ai whanau ki he ngahi ako anga lalahi ko ni. Ko osi ai ko tau e neua pe tolu, ai hoko ai mawahe hake ka venga ko ia e kalaps ko la sipi ko ni. I he ko osi ai e maukau matai tohi ko na wa o mai me he USP, pe au na o mai lewa o tokoni lewa ke ngau e kolo. Tola he maukau kau tōtupu, una huat ke TTI, a manaki pe e osi mai e nau diploma pa pe he foki ke mau whanau o nau lotonga ako i he kap, o ku nau, o ku whai tokonia ia e he kulupu ko ni. Ka koe whoki ko ia ki he ako, mahau inga tau tolwha e. Pea moe ako anga ke kamata pe i api. I ho o hake ko ia a ho whanau whiwhine pe ho whanau tangata. Ko hi ke nau mahau inga ia i he mea ko e ako. Ka i he taimlahi e pehe mai ha tō taha ia o ku lotonga whanongo mai. Tene pehe, ka te uma o mei wheha to tongi ako, te uma o mei wheha ki te unga ako.
Koutu ko uhinga tau I heni ai ke tau whetokoni ake. Na ia e lawe I he taha o ngāhi lea, ai ngāo e whakataha. Mahu inga e tau ngāo e whakataha. E tau seo ake ha taha o ku ki tō mui ange a ene whakalaka mai ke tau alu whakataha. Tau ala ato poke hono ni mā. Whakotu ata te o ngāko ki ai, ko hike teke pe ako. Ke tau teke pe ako. Whekau mahu inga ia na tau whanongo I he kaurea ko ia. Taha o e ngahi poine mahu inga na e o hake ko e political participation. Pero leadership. Ko taha e ngahi mea ko tau o whaamu ko ke tau sio. I he lele ko ia a hihifoni. Tō lahi a kakai whewhine o nau loto lahi. Whawha o whawpito lea me a ati me a hau. Ko tuka unganga koe a sisu na hifo mai. Na hau iau mea ngawe aki ai kakai ke kehepe. Na kai kene mea ngawe aki a hataha na ostu marie. Na kai kene mea ngawe aki a hataha na e koloa ia. O gui e sisu ai ne kakai o whatatau pe ke ne whinanga lo pēr mo ne sio ki he loto pēr mo tau ke loto o toko taha ko toa pe. Pēr pe he pe anga he loto ko ia mo tangutu mai a ki kakai whewhine. Loto lalahi pēr ko o stu ia uia tau hongo fulu pe wanoa ka hoko mai e ai kakai whewhine lelei au pito ia. Tēnau kau I he tau kau ofisa kolo. Tēnau kau I he whili ko ia pe tēnau hoko ko hangahi district officers pe tēnau hoko ko ha kau me mi pawharearea, oa upe ka pare mia I haaho. Ko kakai whewhine, ko kakai loto lalahi. Pea ko tū iau, I hono ngāwe I whakataha, he ko taha ia ngahi mea mahu inga na e o hake I he ngahi rea. Ai oange ko ia ai network pa ko support ki he tō taha ko ia. Ai ko tau whengawe aki whakataha, piki iu mataha, ke tau hanga o teke hataha, ko hike ne kau mai he ngahi komiti whakakoro. Na e ia e lawe o pehe, ai whe mao ko ia ke tau, e mao me whe hange ko lau ko ia na e pehe, ai e mao me whe hatotongi ako, e mao me whe e ku mea ke whaia e ku lalanga. O ku, iai pe ngahi makatuunga, iai pe ngahi mea u tau lava o kore ki ai, ko ngahi NGO, ngahi non-government organizations, o na wo mai outreach mai hen hono toka ngai kina pe ko tokoni I, ai ngahi whea mao viviri ko ia I he ngahi kolo. Ko ngahi mea ke tau ala mai, o mai, whakataha mai ki ai, whai hono, ako I tau tol ke tau lava, o whakafono ha ngahi whomu, ko hi ke tau mao ai ngahi tokon ko ia. Ko e mea taha, ko tau ofisi whaka vahenga, o ku iai e tau kau ngau e iai, tēnau lava o tokoni atu, o mi ha ngahi proposal, ko hi ke mautangut whakataha, ke tau ke whafonu ia ko hika lava, ke mau ai ngahi koloa ko ia, ke whai aki koe hono whakaivia ko e tau ngahi family. Pe ko halo akau, pe ko pe pako kaanga, pe ko hala I tutu. O ku iai pe ngahi whaunga ko osi lava pe ke tau whengawe aki whataha. I hono veteki ai ngahi haisia ko ia, o whihanga hangai ko ia mo ngahi family. Ko e whoki ko ia ki he leadership. I he tau ko ia nau ku huai ki ngai whapureanga. Ko e kakai tangata ata pe ai CEO ia. Katoa ngahi pot ngawe CEO katoa kakai tangata. Tu kehe pe ai Solicitor General ko e whahinohino lao, ko e whewhine ia na e iai. Pea kai ki mua koia I he uhu koia ke ngai whapureanga. Nā ku I he form fitu pana mau CV mautoli he New Zealand Bursary examination. Pea I he e mau te wat ke CV na ia ngai scholarship pana mau tohi ki ai. Pea I hono ui mai koia ke interview. Pea koe hua tu koia ke he interview koia o scholarship. O stangutu mai pe ai kau tangata eiki o aho koia. Ko Alexis Fa, ko CEO ia o Ngowe, ko Tevita Tapavalu, ko CEO ia o Whalepaanga, ko Kerem Makakauwhaki, ko CEO ia I he kaungawe whakapureanga.
Pako uhinga ko o tala noa, ai whaamu koe, ke iai haaho te huat kia interview, o kia haka kai whewhine mai, te nau hanga o whaihono wha eke kita, ke te ongo i pe o te whiewhia, mo te lata pe, i he ātakai ko ia o te huatu ki ai. Kau mea, i he kuhuat ko ia. O sloto ai peo ki o te whoka ai peo ko mau api, he tangutu mai ai ngā kai tangata e tō tōru ko ni, kau CEO ko tō ape. Kana ana wanga lelei pe, na wanga lelei pe o tataki au, ko hi ke tō e ku iriwhia, kau lava o atu katoa e ngahi whakau ki he ngahi whehu i ko ia nai tuku mai. I he e ku whoku mai ko ia, humo ki he ngahi whapureanga, hange ko lau, kakai tangata ko tō ape. Osi e ai tau e uanoa, i he ngau i he ngahi whapureanga, i he tau ko ia na pehea ke resign ai me he ngāwe, ko uhinga pe ai nofo mai me he ngāwe, ko hi ko sio ki he ki uhi ke toko ua, ke iki, pea lahang e mau wheto ake a mau tō he kau babysitter, pea ko pehe, mau sayang ko whatongia ia a aku, ke o nofo i api, tau he whanau, pea ko uhinga ia. O se tau e uanoa, ka ko tau ko ia e uanoa ko ia, ai whakalaka ko ia ai asimai ka kai whewhine, i he ngāhi lakanga o a upe ki he ngāhi lakanga CEO. I he taimi koe na o se ai me he ngā whapureanga, na e vai ua ai ngāhi pot ngā wea, ko os ka kai whewhine ka atoa ai kau CEO, ko ia i he vai ua ai ngāhi pot ngā wea. I he pot ngā wea koe na o se ai, i he pot ngā wea ko ia koe Public Service Commission, o nau haia pa nau whaia koe ai kau ngā whapureanga. Na e CEO ai toko taha whewhine, pa ko mau tolu kau deputy na toko wha, kawa iau, whewhine atape. Pako ngahi loto lahi ia te tau lava o mai e ngahi whakatata ko ia me he pureanga ki he community. Ai te tau lava o sio atu ka pau koe taleni ti enu tau whanongo ai ia ati. Pea mo tolu ko toa pe i he tau tupu pe hoa kau whewhine pe o ku loto la lahi. Te tau sio i he kahau ki haka kai whewhine o kunau i he tau ngahi komiti whakakolo, kakai whewhine o kunau i he officer kolo, kakai whewhine o kunau i he district officers, pia me kakai whewhine o kunau i wharearea, pia pe he whoki ki he pare mia, peko kabineti, o hata o enima pe hongo fulu, o kutau hanga atki ai. Aia ko tui ko ngahi whakanoto lahi ia, o kutuku mai ka tolu kakai whewhine, o kai ke pehepe ko kakai tangata pe panau lava i kai. O tau o slau to lalahi pe tau tolu ia, ko hi ko ngahi lea hange ko whane, ko mere sila. Ngahi loto lalahi ia, o tau osisio tau tolu ia, e kai ke nau lava hake nau tolu ia, e hoko hifo i he generation, i he tau tangata hoko, pe mo tau tangata hoko, he nau whanongo tonu nau tolu ia mere sila pe amo whane. Ka koe ngahi whaloto lahi ia e kakai whewhine i hahoni, pia pehe ki he tau haonga koe a honi, ka tau teke pe ako. Ako pe pa mo eki ke toko nia mai ki tau tolu, ke ne to e tau ngahi masive siva, ka tau lava o aski mua, ke tau kau i hono area e tau ngahi, ngahi mea i ho tau ngahi kolo, pa tau kawat ki he ngahi tuunga lalahi koia, i he kolo pia mo e pureanga. Ko ofat ka motor malo. Whamalo lahi heni ki he hoa ek palemia, Lady Lustania ek, ko hia koe koloa lelei, ko tau tai maria i he whiawhi koe ni. Ko kole heni ki he whafofonga whalearea tonga tapu ono, on Tulsi Day, ke ne whamore more mua ka e toha tau koloa. Malo. Tap ki a whiwa e o tuai o tau hao-haonga. Tapa mo e kere o tui whanau mo ho eki. Whatapat ki he hoa o e ekpale mia. Dostania.
O ko whatapu atu mo whapapa ki he kau lea o e a koen, e whiaf koen. Tuke u whatapu atu ki he ki a ofa pepe e kau ngāwe. O ko whatapu ma ke he atu ki he hoa o e kau o whisakolo. O mo lawa mo mea mai he whiafini, moho mou ka inga. Kau atu ai pia mo e whanau, tau tupu, o tau kau whataha. Moha tahape o kui heni, o ko ilo o kui heni e kau whafafonga, pia me he balance of power. So, my respects. Pia pehe ki he kau ngāue, pia me he le teo. Whamoremore ka pau o ngāloha taha, i he whatapu e whinmotuani, tu ke o huwhangat pe he tala whatapu ka katelotu, pia mo e whonua. Ka e whahoko atai ki lea koen. Mō mea mai ki he ngahi pēs koen ni. Nā e tok sengiang he kau ngā ue koe a o whā. Ane uhu ko ai, ane whi i ani pe. Pea ko ta utu o whi lelea, ko hipe ki whatongia ke he ia. Koe mui pe ia he huse pāni ti whae nau whi au hihiwa he pōni i he kua tā i Saioni. Pea koe teu e ngahi mea ki ai. Kako a umai o seo ke ngahi no ti whaka ofa. Malo ofa. Mui kau ngawe lahi. Ngawe lelei. O tawa umai ai ke ahon. Pea pehe mai lewa. Hange koe mea koe ai. Ai hoa pale mia. Ko hakoa ma mea koe te matoe lea kon ko osi lea e kau lea koe ki mu ahe ngahi mea koe ni. Pea koe ma whatongia ke matari. Matari koe e ngahi lea koku nau whai. Pea kone tari e ia ko ngalahi. Ko iai, tuk peke u ki lelelele holo pe he anga upsio ke ki tohi na e whai. Ke na ao ngā tu pe hako ngā e whatongia o tonga tapono. Ku whaka koloa ki whinmotuani e he mahe ngā kai pehe tau te whito ki he whirika kai pe ai o tua koe hangai tui malo. Whane ko ofat ka te koe i he tuunga ku ke au ki ai pe ana ku whakahuang ki ai whane ke mo uile lei ko i au ke mata whaka ofa ko i au ku ke ko au ia he ngahi ahoni ko te o ngoi pe kita iau kai ke aha ahoe unuki mu ahe mo ngā peta koko ngā wia e langa e huwhangai whakatapu e ni fō ia kau pepe au ko ngā wia e mea kehe pe kai kehe o ku whawhiawhia ngā ue successful o ku ke whaina ma whihangahangai pe mo whane whituafe i tonga tapu ono i he whili o wafe o wa. Koe by election nia heli a fie mau ke te whaiha whakahuha whafofonga o. And so today, o ku anga e whapaapa kia teia, pia moe ko hiko e whahinga iwilahi, mo sio mau to iwilahi ange pia he ahoni he malanga e moe. Tu wake ngahi mea ko tu mea he taimini. Tau te whito, ki he education, ani o nofai, pea tau te whito ki he TVET, o kune pule i whakalukfua a region ko e ni, pea moe tokanga ki he tawhaki ako ko e ni, o ku o tui lahi, e ia e ngahi, lelei lahi e tawhe mai ki tonga tapu ono uluaki pea ua ki ai pea ua ki ai a tonga kai ke malo ngā ue. Ka koe mea au ia nai tāla noa ke nai mea ki ai hoa o e pare mea education. Pakai ke tau toi whasitua ia e tau tolu. Pakai ke toi whehu ia ia ki tau tolu ai mahu inga o ia ko. Tuku peke u lelelele hi fo pehe ngahi me ana e pehe ke i he education o wangata pe i he white collar jobs pe mo ngahi ako
path ko o ku lele ngahi a ko pepe mo ki path taha ni kon ko atoa ngahi trades ani koni o ku lahenga no silini o na ia I he taime o na oa ngā ue ai tui ke whe tui ha kofpanga e whanoa e hongofulu e wanoa he weekendi ko hui foko te we whakame ulawa pe ka tui ia te tui I peo au ke taha wā hopefully e poto naki o e asa pate whakame o mauai e nau fupaanga e lau wafe. Ai langa o ku kai ke tuku e popo ho tau ngahi motui whale ka pe he foki ki he langa o ngahi whale fo ou. Pea koe ni mō mea ki ai ki ngahi tokone pure anga koe kakaia mei whi ia. Koe kakaia a tau tolu, koe whānau a tau tolu, ke teke he trade, he tawhake construction, ke pehe ki he ke tufunga. O e ngata e ako, o e whaka puku si e ako. O ko kai ke whe talai hanga mai ka kulahi penga I tawhake, ke katoa koe ni o whai ai poupou a tongata pono. Ki he teke o e ako. Pea ko fia lahi ko wakai atu ki ka tongata ponogu nau toko lahi mai he ni ai katoa leona mo whatai e ko kai ke malo mo lawa mai ko hiko ki whakawhe nai whai whakahoko atu ke tau whanongo pea mo tau whakaukau ke teke malo hiange tau ki ngawe ko sirio ka kai whiwhine o tonga tapu ono. Ki he increase a number ko koko I whalea ko whiawhia lahi ko ma whanalahia he hoko mea koe ni whaiwhaiange e ofa pau hia o poupou ai ka motolu ki he increase ko o number o ku nai ngā ue aki ai quota. So it's a temporary measure. Whaka taim no pe tau ange mua ha foi fika ka kai whewhine ke nau huki whalea lea pau ke fui toko tau pehe ke fui toko tolu tau awe he tau ni koe kore whoki ki he lao ai pureanga koe kore ko hui ke whalea lea ki whakata mai mo a ai ki foi quota system koa fui toko tolu whewhine pe ke tau hu ako kamata mahalo ka foi tempe tau kore pe foi temi e ua osko ia pa whakatatafi ki foi lao ko ia he kua tau sio ke kakai whewhine e toko tolu pe whiha te lahiangi o ka pau e lele e tau whenga kua nau ngā ue I whalea lea pe hiri ko ia pato ki whoki lewa pe o no molo I he anga o e whiri no molo koe whaunga pe ia au whaike ai whakaukau ke toko nii hawhika o ka kaiwhewhine ke whakalahi I whalea lea. Mooni au pito leadership mo development program ki he ngahi ke ka kaiwhewhine ka koe moau. Koe ki mea tahana e nai mention hake koe o hange pe ia koe nai mea ki ai a Lustania. Ke create a safer and supportive development environment pea strengthen whakamamalohi a women's solidarity. Ko tui pe, ko whakaamu pe. Nai aha koe nai whai ai whiri o ku toko lahi ange kakai whiwhine, kakai tangata. Ko e ku whakaamu mo e whakatokanga ange ka whiwhine. I heni he ahoni. Pa ko tui pe uki ai ni iho mea mai he o pe. Ko solidarity koe ni, ka te au, ko sio atu. O ke kai ke iai ha solidarity, te ke siofi pe koe. Moa lelei te ke mao. He kouhi he koe mea e hoko, ko e te malanga ha ke pe, ta koku mukatak pe o ku uri o mateo ataka o pe au ia o ku kai ke sai mea ko wakai at ki ai. O ku mahu inga, hange ko ngahi mea ko whai he ngahi lea ko e o mai ke aho ni ke tau accept each other. Ke tau tali, e au koe,
koe au. Io o kuina hakulu, io o ku kaikesai i glea whakatonga, io o ku temeni ihi o ku vale he talitari kakai, io ka taimeni ihi o ku lahiange ku maa, ku whalea, matakovi, o kai koe mea ia ke tā tuu hake o whamatala ki hawhewhine o kunta ngā ue whakataha mo ia. Nā ke kai haa aneawhi, koe ahoni o ku ngā ue ate ke lesi ai eiki, ai o ku a tānoa peka taha aho peke ne tāri, ke li liu ake ne mo ui, and you have become the best accountant i hoki whamiri, i hoki kolo. A mele sila, na ngalo, mo poupou na ne whai, hala hawhika malau konga, koe loto pena e hanga he i kiota, poupou i mo teke teke. Pako koe mo au, ki tahanga o poupou i heu ki ngā ue o kune whai. Koe palo pale ma lahi ngahi ahoni, whanau e nau mea mai. Social media, ko ape koe, he, Facebook kai pae, he, pao toki nofo hifo, o ko mea nei pehe mo pehe, o ko koe talamai nei pehe mo pehe. Enough! Hei keke lava whaiha ho solidarity ia ai mo ngau whakataha. Kau whine, tonga tapu nima, tonga tapu ono, ki i pāhenga kou o whai. Keke nau pehe, nau tolu ia. Kai ke nau strive nau tolu he kovi e taha koe. O nau strive nau tolu he mama o ku osi whakatoka ki hono atamai he education, mo experience nei hono ki family, mo ne sio kono kau ngāpi ke whakaofa pe ato koni ki ai, pa mo ne sio if kono loto o ku whakatoka e eiki e mea koe ofa. Kei ke aonga, koe ai ke ha, koe ai ho tau voices ke ha, ki whakatoko lahi tau tolu ke ha. What use would it be o ka pau te ke maua maman katoa, ka kai ke iaha ino ho whamiri ho kaunga api. O ku tae aonga, ai ngā ue mo mamani mo whetu u mo hafua e koloa ku ke amai ka pau. Hei kai whai ake loto ofa, mo ngā ue ake ofa. Ko whawhetai lai, pese te ni matahni maua e kakai whiwhine ia he population count. Lahi tonga lahi ange ia he kakai tangata. I tongani, ho tau lau. Hameok te ke tau lava Moon Mountains. Hameok te ke tau lava ai. Ko hi he ko ha o mei whe, ha wekfin mo tu an me no muka. Kei ke ha whei tu i ke ulea ai. Mea pena i ilo e hukumata. Koko tō tō e kane, mo polosi. Kei alo kuse pāniti. Whakamaa ai bathrooms, i ho maholo. Kai ke te vei ua ku atamai mō loto. Koe loto pe koe ana e awhio e o tua ki ai. He koe meu ta fight ki ai. Koe tala asisu. Kau ke whē taki, au ki mui. Ki whē servanthood. Pako e me ai au ko vai vai te kakai koe ni, kau lea mahau inga koe ni he aho ni. Koe taki o whai a kia, ai urunganga whakasewanite. Koe kaha lea le ia pa mei whalea lea, kau whiwhine, fuulahi me aia fu maalunga ngia he whakangata o oku, pea mo hoku ki ako na e whai, mo ki training na e whai.
Ka ko loto mālohi, ko hihe koe fu ko si leo ka kai whiwhine a tonga tapuono. O kuna womi mo nau u kehe, o mea tuku whakataha nau kehe ka mau sio whakalu fua whakataha. Ki halelei e whai mai kolo, mai wahinga. Excuse me. Mahalo taimi. Ko tau e ono walu ko ni ko toko fitu pe. Ko sa ia fika fitu ko fika whakaotua. Neongo mahalo pe utoru pe uhala au pitoia. Ko ka koe hane uhinga. Kuanga ke he tau ahi ange ngau e whakataha. E koe whamalo ia he tatake o ku whai e WCCC. Ko Women and Children Crisis Center, ai whukautaha koe ni. Ko hamau no whakalele e ako koe ni. Maha koe mea ia utonu ke whaia e taua ia e tādi. Ai ngā ue koe ni. Wai ko hiko gender-based violence. E whakamamahi o ku hoko i api. Ka wisiriana, hai nan tāte whailoi o ku tau hao me ai. Funga waka e māmonga, toko lahi taha mo e whine o wha mālo ke Palestini ha mo lot lelei whakamata ke tau ngā ue. Lahi a te palopale mā, he kau whine o wha, he kau kahoa kula a mautolu. He ngahi funga waka e ka kaiwhe whine o ku osi taimi ke tau hanga o ave a tonga ka tu unga pekon o tau whie ma o ki ai. Ka koe uhi, ko kuki kakakaka ke peko si te pū whika ua, uala mai toko tahmi mui. Lalo, ke wheunga koe moena, tuku pe ke ahake kakai kōku hai nao lelei moha. It's time, tuku wangia tau kehe, ka tau tu whakataha. Pe mei tonga tapnima, pe mei tonga tapono, pe hapai taha tolu, tau ngawe whakataha. Ke tau hanga o uplift pe tau tolu. He kakai ke hanga o whiri ha whiwhine. Te tau hela ia e tau repeat pe, ai polokalama koe ni mo e lau a whene mo le kaipe ke aonga ia. Koe ke tukuange ho taloto, ke tau a tāina, pea mo makupusi e he otua. Koe whiwhine politikare, o ku hai aki, ai ulunganga whakaapa ho ta ki i whonua. Pea fungani aki, ai ofa kua whakasisu kalaisi, o tōki ho taloto, tarume he ulu aki whā. Lahe me aia ofa ko ke whai kai lea, ka ko tui ke osi hanga matou tōsio mai ka ko hinga ma ko wheunga a taimi ia. Tuku pe a ke nei whai ki popo tānoa, pea mo e whai whikau Palestine malolo e sesto ngā pea koe ne whamanatu mai ke te au e ngahi koe ku whehui. Tala noa ka te au ai kau whiwhine o e tohi tampu. He ko mea ko talo ku tupu aku ia, he ku ki lotu vai. Ko e tangata ku ulo e whamiri, tango fua ka kato ki ai, whai katoa pehe tauhi ki e tangata ko ia ulo e whamiri. Why today? Pea ko e tala noa ai whai whekau lahi ngahi mea kehe kana ne pehe manatui. Pea mo ki i tana noa koe ni ki hanga sisu o aloate e whewhine o korean ke whamo uimua, Sameria ke whamo uimua no o whewhine. Tangerewa sisu mo mea i lelei pe mo toki tānoa koe ni. Koe maa e whanau, o koe ke ange mai whankuri hu whanga e whangatapu. He li mao lalo mo oni o ki taua koe whewhine. E tarange lewa e he whewhine. Sisu, kai pehe momo. Lawa pe inasia.
ma oe mo ui. Pana ma hono whaka mo ui. He li ki lalo ene mo ui. Tarangi sisu alu. Ku whai ai whaka mo ui. Kakai whiwhine. Lipe taua ki lalo. Ka o lewa ke ma oe whaka mo ui. O ai hao haki i rea sisi. Ko ke puna ai o tohi he Facebook ka mo tala noa koviat ke a hai pa ke whana ko kaunga ke ila mea mo mea libe ki lalo ko sevaniti o ku ilo e fofonga taki. O tala monua tu he whinga o tau whai. Pe o ku whaka o tua pea. He o ku ave e si sukalaisi. Ke whiwhine mo pen kapa. Kai ke aia ka tangata. Ai pe ko whiwhine. He koe ha, koe kotoa. Ko tau tawia ai whakaviri. Pe mo whaki kotoa a ke mawhana. Ai ka kai whiwhine. Ngahi tala noa ia. O e wholofolana. E whakaosi mai ke taimi mo kuonga si sukalaisi. E ne ako naki aki. Ai ka kai whiwhine. How sweet. O ku tau, ke tau hanga, o tukuange, ke tau alohake, ke levolo, tau, o whawhine pia mo tangata. Koe ha ai whika lahi taha te tau ave. Kai ka uhinga ni, mind you, ko whiawhia au pito kumanatu i. Owa au pito, o ku ikai au pito ke tau tatolo whatutu hau. O ku i where ngahi whangi whamiri ko iloe. Hono ai koko si mātu a. He ku mamahi o kloto o ku ia. Tuku o pito ia. Ka panai whai kowe ato whae mo tamai e whono mo no whangatu o whiwhine. Ka taki ange koe ai whakapapalahi taha ki hoho huse pāniti. He utotonu pe mo tāo. Pa ke whakaapapa i ki nau tolu. O nau lolo toka. We. Ai pule anga i he ahoni. Malo. I he ahoni ko uhi. Na ui Mexico ko whiwhia he tānoa a whane ki ai o kui ai. Ai ako whai mai me Mexico na tō whok mai he piko o si me ai. Pea ko o whapeda kai ke uha o mua whahinga flu he hala pe ko flu pe me he kolo pe me he whonua ka ko uhinga ia ko hange o ku o kai ke mo ulelei he hau a koe ni. Kai ke ulahinga he mea ke tānoa we will have time I'm sure for other whonos ke tau te siope ki ai pe ka ko poupou atu ia tonga tapnima, tonga tapono. Ko hai haka kai whiwhine, o kunau whie tuhake, o tongia e whatongia, he kutang malawa. Malawa lelei o hangi koe whamatala. Kau CEO se ngai ahoni. Tonga lahi hanga kai whiwhine ia. Ko o whatua kumotolu, he lau maali e o tua. Ta wange peke mo enjoy whanau. Mo whamawhola atu. Koe whakaosipe. Nau tau pehe, o ki tohi peke ki he speaker o whale o korean ki ai. Peko no tau whiha ko toki ilo e au. Toki lawe, na tau whanoa wike ku o ko eni. Ko na tau whanoa ia e tamasi i sea o whale alea. Koe o sene tau e tahadima ene i whale alea. Whanau whiwhine. O hange koe whafofonga koe ni ku tau ko nelea ma tau tolu. Ke tapu i ko ia. Te ke pehe ku ke keisi i ko ia. O ku ke os tau pe koe pa ku ke os whiunga. To be i he whalea lea mo halakanga. Ko o whaatu sorry koe ka halea lele pe me whalea lea. Malo. Whamalo lahi eni ki he whafofonga whalelea lolotonga, ka koe whafofonga tonga tapuono, on tulsi tei ko iha koe koloa ko tō mo tautore he whiawhini. Ki mua ke u whakawhe ia
kalis feao he fiafini ko whaamu pe ke utoe whaka hoko atu pe tahine Lady Lustania ke kai pe he foki ki he whafofonga ontu si te pe mo kau lea e fiafini kai maa ki motoru kau whafofonga ko toa pe o wahenga hifo hage pe koia mo mea mai kei he fiafini koe kau fefine me ta wha koe ko nau toru pe me i wahe hifo koe ngorea koe ni ko mau whakafofonga mai koe ni whakawhi i mai whiawhini koe whonga pia ko mau ngawe aki i he ngai whono o mau whai o mau whakawhi i mai pe hato e taha pia me i tua me he wheitu ko ia o whakahoko ai whono ke ni whai pe ha wahe mak tau toru pia ko ia o ko heni ai a karis whiao whafofonga mai a pia me he grupu kakai whiwhine a Vasco la pia me popua pe koe kautaha ko ia ai lava me atai loa pia be he foki ki a siare no lahia ko tale kita ini o kau ai ngai pot ngawe tai whakapure anga i he Pasifiki ai ko nawani tena to ko watu ka ko ia ko whakawhi i heni a kalis whiao ki ne kamata atu ai vai fiafini malo la habita te kole ke ufanga he whakatapu ko o te no au whaki moe kele eiki ko ke utu uiho mo kele eiki kai hufanga pe ko lele mai me he kolo aho eitu ke moe whamalmalo atu pe he lotu ko whakahoko ka iai ha lea ko tōki tua pe an whakamata tua mo whakamole e angi ai whine motu ani nge pe ko ia ko o si whawhi ilo aki atu ahu ko kulele mai mi popua pa ko ku tau ni mga fulma tahai ko au whoke o ko sea i he ki kulupu whangata ia ko tau ene e tolo he kai ke te lawe au ki he ki lai pepa na aku kohi ko ngā ko ka vei ngā lea mo tu ngā lea na ai ke lele mai ke whakahoko he ku o si whonu mahua hua e ngahi ilo mea ko tau lawe me he ngahi lea mo aki lea te whito. Pea ko ku tala noa aku ia ko ha. Ki hi i whakaloto lahi. Mea whakafotu ngātu. E iai e whehu ia pehe na e anga whe pea ko ha ke kau he lau. O ku kai ke mau siot mau tolu ko taha to tonu ko ia ke tuu mai ia hao ngā pehen. Ia fukolo e ki pe ko ngahi tala noa pehe. Ko ene te lawe atu. Kia te au koe kita iloa. Koe tupa kene whamiri masive siva ki atakai na ei whainga pia e whae ke tō pono pe ai mea aku mau. Tai me lahi au ke mau e kiki. Ai kou talanoa ni ke walungo fulu tupu. Pea teke ako. O tae kai ke ako. Malope mau ku ki totong teksi ke lere ke ako. Taimi kou kai ke mawai nofo. Taimi kou ku alata maki ai nofo. Tangi peho kuloto kou talange ke kou matua. Kou fie ako pia. Talamai kou matua. Fetu pe ua te ke whanonga ki ai. Whale lotu pe ako. Mea kato e fetu tapu. Nak whanonga he whanonga ko ia. Tau atai dai mo ui e takato naku tōko taua. Pia whafua ke. Koku talme taua ko heka saliote pe. Taimi o kai kia saliote na e fua au hek whae. Teke au hek tamai. E whehopopo kaki pe utala noa he ko ngā koe mo uini. Na i he whehopopo kaki o hange nai hape au. Ku halimu ko tui au. Na kai ke tu umau. Pe pare ki na pe i anga alwa taimi. Ko e nau alfa fai to he hiri ko he ku foi to ko ya ko wesia hoku spina i he ku tua hui tua pe ana kai pe ke te fela ve me. Fononga ke alu ke ako o si me lau tohi alu ke he korisi te ke au he ku tamai e taimi ni ihi alu ke maho ku ki pale ko whakahongai whenga malohi. Ko e lea e tangata e kina pehe. Ka pau o teke ko ki hako. Whewheha aho te teke ko ki hanga aue.
tangi hok loto he ahon. Whanonga hake he ako, o si me kolisi, hoko ki he, to o le soni he, ki le soni USB peheni. Lahi ngahi mea nai, mama o whakapopua ki. Na kai peke tuku nai, na lakange ke mauta e kai, ka ai e teksi ke o alu ke ako. Petai ko hala au pito, kai peke te lava alo ako. Nak wheinga pe haa u mo whakaukau. Teo ki kumi hau ki ngā ue. Fwoi kau tahai wana i ki ilia te tohi ki ai. Sio mai pe koe ke tuunga ko iai. Kalo mai. I kai ke tāri. Pea hu pehange reu ke whina eki. Tai horia. Te mnofo awi api. Tokoni ka koe lalanga. Tokoni ka koe he tutui. E lava pe awi a mai mo ui. Whakahela ko ia. Ko nofo. Mui e ngā ue ko ia. Ta ue tolu noa ki ahoni. Ko lava tui, ko lava handicraft. Whakahua pe a tala noa mo ke ko hapore. Ko lava o lalanga pia te au ai whala tahanima. Ko ui ko whakawawe ai mari e tahine. Ne kai ke to ia ha tilini ke usio ke ai. Nā lalanga hano ngahi ta awala, nā lalanga ni ki whala. O pole pe ta mai. Kai ke fumahu inga ia he mea o mai mea te ta. Ko habe e ku ki papata pe kana lalanga o ku kei pole pe. Whanonga mai e moini. Malolog tangda ki na kai ke loto tangda e ki manatu ke kuraklea. Ke u alua wia katoi mea. A u ke he kau taha kau disability. Whakakau tangda e ki na aku hano awe ki mautolu ke tu ungam kau taha pe he ke kumi paanga aki ai kau disability kau ngā ke mawai paanga ai ngai kau taha. Ko ene whakakau ia. Malolog tangda e ki he wafi uowa. Ko tai me pe na aku hena respect ya aku tangda e ki. Na ia e whainga tui whakalotu na aku fie kawai. Tau e tahaone ku kau ke he na kai peke u papi. Ko respect e tangda e ki na e whanonga whakapaiwhikau i tongana. I eua mo tonga. Na kai ke whakahoko mea ko ia. Na e lahi e ngai taimi. Ko ku tātāna beka mo tolu whine mui. Na o silea maali mai a e ni ihi ake te au. Ko ku lea mo on pen. Kana e kai ke tari hu tangda e ki. Pakau tangda e ki. E kai te o whaka tangata o laka ia te ia. Na respect e tangda e ki. Na kai peke tari. Alu mamahi pe na mamahi loi pe ia. O alu. Kana nau mamahi ato e pe. Kau kei fia pe. Na aku. Na hanga haku o matua o lehi iau. Ia whainga malu. Na e. Fu o vai ia ke whakaukau. Ko hame au tawarahina pe kau tamako o pe ki whitu woke. Pena wo pena tolo sio konserti mo mea kau ela pe api ko ki whine e ki os pe ia wia hiku wanga whakaukau. Ka koe hanga ia e fu overprotected na whahe ko mataka te au. Ko lau koloa. Lau tapuaki. O ko fia hinga hi ahone. Koe talanoa koe ke gender equality. Pe ko tatau pe tangata mo fifine i he mea kotoa pe. Tu iau ki ai. Ngahi whakamatala koe ngahi area ono. Ko tui pe ko mimi whakakato. Ai ako ai ekonomika. Koe politiki. Neu politiki pe hau tau taha whaa. Ko talanoa mo onien. Nau manako pēu he whanong whalearea, mo talanoa whalearea, mo mahinga mea pe he pureanga, ko hau tau taha whānau toku whika pēu ki muini mai, tāna o ku politiki pēu tau taha whā. Mahu inga ia, o kai ko haku whakakau kau, ko haku fie politiki, ka koe mahu inga ia au, ko hai whakatudua pureanga ka tau tolu, hai whakatudua pureanga au tonu, ko hai whakatudua pureanga au whala, na ku hoko pēu ia, whakato taha pēu ia api ko pēu taka whineki. O kai ke tui au ki he, o ko tui anga au ki he, o kai ke tui au ki a mea, o ko tui anga ka mea. Pēu hau ki ha taimi ko ki whahingoa whakatene a ki au ia ko ki iloea ta e tōtongi heo mau api. He kai ai ha mea ko tai whemari ake ta koe me taha koe, ko te hoko koe whakatontono, o ko tonu ki ke pehe koe tō taha koe pehe. Nā ku alhaki he loto whare, ko awe nia nau loea, koe koe o mātua.
pena whakatoka ngai. Ko ala ku ke atakai tua. Kai ke lava lea mai pehe kakaya ko noa. Ko lea mai pe kalisi o ke fe hake. Kalisi o ku ke fe ma we. Ka mo pe mo kalo mo pehe. Fe foki ki api pehe mag fae. Ko tano he ni o ku ke fu to atu. Pe sai ho ngai uhinga. Pa ke alu ke kakai pe pehe kakaya. O ku ke noa, te whalonglong pe koe me ka mata ke os. Kata toe alu eni ka whitu o koe ke lea tala atu. He kai toe awe koe ka whitu. Ka mata leo ke o lea. Tau whoki mai ke wawhi o wā mālolo e tangata eiki. O wale pe, ako hiri ako a tsunami, Hiri a tsunami, pe na elele, kana aku kawau he nofo. Fe alange ko ki sabe ako pihenga we. Na ulo to lahi we mo tala no afia lahi ka o sangen ko ili fia na to wat. Lo to lahi pe ko no ko mo oni ni na aku nofo. Na fili a aku ke nofo. Na aku teke to ko wa ki fu al tang dai ki na sto ko to pe tang dai ki tain ko. Fu ao ave be ale ka nga apina e fa nga mali tang ko. Mo ave tang dai ki ka to ki hu watu. Ko tuai na hua tu ko lokai mata pa tangi to ko wata fai mo ave tang dai ki na mole pe tu ko ki ko tu ko pe awe pe na ko no fu dai no militi pe fia ko fa ka po ri tu na tau la ve ko to pe ha o ki he time ko ko ta mai ke o fe fine time ko na de ke mari na alfo ke mau ki mutu ka kali si ko ke o si ka we hola koi ai na isopu ya time ko ya hola koi ya ki ke feitu pe ko ke fakau ko o te feinga mai ko ilo ki watu e te fihia tu ko pa na kai ke ne tari mate ne telefoni mate mo telefoni ho wa tolu na to ya anga o fe fine ko ma fe o fa ki na kai ke amanaki o nge ya folau na ha o fu ma fa na mo e ku fakau ki ete ngai ko o fe fine ko ni ko pusiaki ko o fe fine la hia tung ane pana ku o hipe o ngai pe hange pe ko kulau e fe to ka ke holope e kulia na aku ngahi ngawe ko na fa hoko na aku fai e hita o tongo fu i loto ko ni ta tongo fu ko ngawe ata pe ko o fe fine mo e ko matua i hita ina na tokotai pia i ko mari pe ko fifine o tok mawahia tu ta uene to pia ko ku talano ke gender equality tau tu waki malo tau tu ki ai pia tau popo hange pe ko ku ta lave i fu ki to ko fitu i helau tau ko fifine kai tangata o ku ia e tai mini iho ku malanga iho lo ni ko e tau gender equality ko na kai fifine ke tau palanisi o peheme kai tangata ka dia ko ha me mo hori ki ai ko ai ke mo ha ke mo tolo ulu ya mo tolo pe mo mo to o tu unga ta tau mo tolo o kai ke fra o tu apa o kai ke tau ya mo tolo ke mo fai me ko ya ka ko hange ko ta lave e me ngai fe me aki o ku ngafi makan ko osi o ko tui mo falala ko tau tolu pe fe fine o matu ungai ke tau teke ki tau tolu te ai ki tano frahua ko ni ai lai wina ku sio mai hoku ka nga pe he ko ha tala mu afai ka me ka ko e tano mo ni pe o ko fa sa ia pe ya hane fa hinga me ka me ka ko tala no mo oni pe e he fili au ke hoko ko e taki ko fe fine au ke hoko ko e taki o hakulupu disability me mi pa e ono malu i he ki kolo ko ni o ku mixa tangata me fe fine na e fa hoko e fili ko ni na fili pe he tangata e toko taha e ko ye pena lanko fo tu e komiti na kai ke to ai ke to paloti na foi ta fa kuma pe fili ko sea ko karisi i he kutupa ho family kai ko to ta hawi ke
o kai ko han natula ma fa ke mau o pore pepe de matala noa fie lava mea ile momenit na pe mai ko ke sea man tu ko to ki hu e me hoku ki tapu taki tu aki he fonua na kai ke uia e au it was happened by accident ko me ape ya fara o tu ape ko me ape na to ton pe ke pe hiri pe for you ko ya wiketa ko fe fine pe na ya alu tala au ki he mawhakafofonga. Na e hanga whewhe hono o mai e whewhine na kai ke kauia he ātakai ke hauia tataki ai whukulupo e kau disability pe o ko tene whewhe i he ko sio atu ko tu unga aku iai o ko i kai tene lawa whai ha mea na mamalmal pena na mea mai whakafofonga ui mai ke u lere atu ko lere atu ki he fataha ki fatati sipe na o mia ia ai fa fotunga o ke tali pena anga fe e ku hoko ko fe fine ke taki he kolo na ke fai ha me ai kolo nai pe ko na tu ku mai fanga mari ke urea o ku ikate o pole au he foi la kanga o ku ikate o pole au he tu unga ko pole au ko ha me ai fai mai fonua ko pole ako ha e kumea na ulava o whakahoko pia te ulava o infra inasi ai ka kai te whio moia. Ka ko whai te ria bewhitu una, ka ke whipe ke tau ala kanga mo ngai whatongi au tuk mai ka te au. Pia ko tāri pe e au ia ai ngahi whakanga. Toko taho ko tāri lele e whakanga. He koe mea toton pepe o mea mon pe ka tio tau mataka mea au kai ke whakawhia maria. Te tau whakanga. Ka whakaukau e tau whakaukau e kai ke totonu mo tau e mea ko ia ke te whakahoko e tō taha ko ia o totonu pea. O ku iai pe ai totonu pea ko tāno ke totonu o ku pehe pe e tau. La laka ko e moe whataungi ia mo ngai. Ko ku kau ke lotu na kai ke teitei ka mosi mai au ia hawhine motu a lotu ke he wako naki pe ko tau hi lotu he ko siastonga tau ataina. Koe tangata na ne pehe me kau. Ko sea ka koko ke stau ko ke tu e tata. Io au ia. Pau whakau kau. Kai ke whiri au he ku kau tau i whewhine. Ka ku whiri au ia he tangata. Pau io au ia. Io mo one peho wakai. Kou tare tata. Maha koe tau e ne me hongo fula. E ku hoko koe ai whewhine ako nak. Kai whakafoki e talanoa ki hoku whamiri. Ko tangata eiki, ko fuafua toko taha ia o kune teke e whiwhine ho mau ki family, ke lava mea. A ueni o ko talanoa me kua usia. Ka nei kai ke teke ahu tangata eiki, ko tui pe maha te wongo i piau ko whiwhine au ki o nofo pe i hoku, whakautua anga. Ka ko e hange ko ngahi lawe ko whakahoko e ahu koe ni. Whiawhia lahi ai. Koe tu unga le dai mini o ku na ku kau mai ke lata ko fie ilo ngā ue na aku fai fa pe koa pe kui e ku fatongia ki hoku ki kolo na aku piki mai ke lata ai ako ku mumea i pe rima o ku tataki he tafa ako ya ia ku wakai koe ki he ngahi kulupu disability o ku te taki pe ka kai tangata ko fie popua o nau fili au ko se fine au o kui kai ke nau lau ke Filipe a tangata ko taki to ku ko kai tangata. Ta ko ia o ku ko e talanoa fia ia mo talanoa fra loto lahi ke ha fifine. O ko to o ia ko he tai mini ko wa ko ngaue o ko ia e tau mu au ko fra ho ko ke ka au. Ko tokanga e kina malo hi e to tona fifine. Ko tokanga e kina malo hi e to tona panau. Pe a mo disability pakalupu fua. Fefe alea tu au fat. Whamalola ni kia karis whiao, ko ia ko e vai le lei mo whaho tau whanong kia he whiawhini. Whainga maari e ko ni o ko whakawhi ia seari ilolahia, hange ko ia nau paka hoko atu ani nai.
ko e tale kita ni piango pe ko e tale kita ia ngā hipotu ngā ue tai whaipureanga ke he Pasifiki pe motongani foki pe au tau fia he tau mau e whainga maari ke tau kau whaata pe mo siale fia fini tau ange moha pasipasi pe maa siale loa. Ko le peke u hufanga te pehe ngahi whātapu ko o siono whai. Kai atape mo oku ai whainga maari ko ni ke kau atu he talanoa o e whiawhine. Hange pe ko e ngahi lea ko muaki ku kai ke toi ai hato e mea ke tānaki atu. Ko hange ko na pangapanga maari e ai whiawhine. Mahal ko kaya to ki tana ki aku ko kai ki te lave au ki he ngahi me aku fai ki ai hono tano ai kau ki sio wawe atu pe ki he anga ek whakau kau ngahi me aku mahu inga ke tau ki tala noa ki ai nai te kai ke lave i he kaurea ki mua kai tuku ata whainga maari e ki he toenga o e whātahanga mo e whono pe kua hanau ngahi lau lea mai. Koe taha mea ko whatoka ngai i he ngā ue koe ni pia mo e haawhawhine. O koe pe ngahi whangi i mata vai vai hange o me mena tūla pe ko tau wanga whawhonua. O tau ke ongo i pe o tau ke i mawhasia pe ai. Ngahi mea pe o hanga pe society a fua tau mai tau tolki ai. Pea hange o kua pe ai whakakaukau mai society a toton ke nofo mau pe koi ape o whai hoki ngā ue. O te ke kau koe ke he ngahi mea kua e ngai whatahaanga ke tau rea ki ai. Ka ko manatu pe o kua pe ngahi talanoa e folfola ai taimi o wha eke ai koe tau alu ka ko hai e lea ma tau tolu. Ai pa koe ngahi pole ia ko pehe ku mahu inga peke tau whakau ki ai. Koe pe taimi tau whakalongolongo pe hange u pehe ai pehe toi ngai ai society o sai pe ngahi mea. Kau whe mau peke tau rea. Pea koe mahalo koe ngahi mea ia ko pehe ku mahu inga ke tau ki talano a wawe peki ai. Koe nau mare ia hono hanga he whawhawhonga whalealea o na pol tūsi o wahe mai e mahu inga koe solidarity hena e talanoa ki ai lea ki mua. Ka koe aha toka na ki nai whae mau ki iako nai whakahoko he ki learning farm ai tō taha ngā ue peo mau whengai aki ai nai ai mo Andi Pascala ai. Pea koe ki motoa Pisco Amerika o ko ngā ue ki he society civile a tonga. Koe ne whenga ni ke ne whakamatala i whakatonga ai solidarity. Pea ku whakaori poko ne whenga ke ne rea whakatonga. Ai pa ku maui pe matoko te vita Piscoa o kono hingoa na ia ka koe whakamatala koe te vita Piscoa ki he hae ne uhinga solidarity ki ai. Nane pehe. O ko sio atu pe ka hatoko taha whewhine tō tupu. O ko single mother. O ko ngongo i tatau moia. Ai ko ne whakakaukau ia ko solidarity ia. Ko sio atu pe ka hatoko taha. O kange o ko tuku hausia. Pe o ko kai ki toka ngai he society. O ko ngongo i tatau moia. Ai ko ne whakaton lea ia. Ki he anga e tau ngā ue mo e tau whenga ki e tau hanga uki e solidarity he tau ngā ue a hawhawhine. Ko e tau sio kaha ki toko tahwe whine, o hange o kukai kene lawa o makupusi a ngahi monu ia pe koe ngahi tau mua. Pe koe ako, pe koe ngawe whakapuri anga, pe koe ngawe ki he ngoue, pe koe handicraft, o koe ngahi uesia a society o kune lawa puke mai to taha koe mehene unuki mua. Ko e tau sio atu koe ki a ipa tau ngoi, o kou tatau moia. Ko solidarity ia he anga whamatala te vita Piscoa. Pea ko ongo ia e au hange ko sa ia au hene ki whakaton lea ko ia. Neonga na hange na whenga whoka ke rea whakatonga pa toi whahe au he whenga ke mahino ko ke au e anga whamatala a te vita Piscoa. He ko tau tānoa ko ki he hako
mahu inga au pito pe ia pa ko whawhiawhia tau tāno ki ai pe koe ko hame ai o ku pūri ai a ko ka ko sa ia mau peke whakakaukau ke a ko koe tau nofa whakasosiale o ku hierarchy whoke tau anga e tau nofo mahina o pito pe ho tau tui ko hau eiki pia moe kakai koe mea pe taha une hanga hake ki e kakai whewhine ke tau ongo ia ku hangi tau ofi hake tau tolu koe kakai kainanga whonua ki he tuunga whakasosiale koe tau ako. Ta ko ia ko tui o ko poupou lahi ke he ngahi wahe o aho e whewhine teke tau ako e tau whanau. Ka oe te tau ngata pe ai ka tau ongo i. O koe hanga hi mea kune hanga ia ta ofia e ako hani ihi o koe ke nau lava o ausia tau tāno ke access to education. Koe hai ngahi mea kune hanga puke ai tau whanau whewhine mea ko mea e mahu inga i ke aha tau reo. Ke tau teke, ke ua hoko e tau whemari e pe ko e ako o mai he pure anga ke tau o ako tae totongi he lau tohi pure anga mo e korisi mo e hafu e ngahi mea ko ia. Ka tau whakawhehu i ka tau tolo, o koe hani ihi heni, o koe ke nau lava nau tolo access ki e ako, ko ngā ko whai ngā uhinga. Pea tau kumi ko hai ngai uhinga ko ia, ko ngai uhinga to ton ke ave ke le o ko e kakai whewhine, e ha whewhine pe ki wharearea. He ku kehe pe tau whaka uhinga me a ia tau to. Koe ke tau whiota to ki wharearea ko ngā o tau whemau ke tau iai ko ngā ke tau tatau me matua tangata. O koe pe ngahi mea e ko tau whaka uhinga e tau tolu ha whahinga policy pe ko hatuturi ngā aue e ma kehe pe ia. He ko unga ko tau sio a tato ke ngai kawenga ngā ue society o ku kehe pea me mātua tangata. Koe hano winga, he ko mātua tangata te nau tuu pe nau tolo o whiriwharearea pe te nau tuu pe nau to apply ka ngā ue whapureanga. Ke nau to e nofo nau tolo lauho nau tuhu, ko ku aluka ko hai tene toka ngai e whanau. Ko ku aluka ko hai tene toka ngai ai ki tō taha ku hange koe tō taha koe nai toki o sineria whaofa. He kuai ki me mi papehe ho to family. Ko aluka ko hai tene toka ngai whai ngai whanki whatongia kehe. Pa koe tau risi a tau tau hanga ko toka ngai kina ke tau lau koe ki mua ba tau toki whai ki tūtu uni pe teke apply. Te kai ke tari mai a pe atu ngā we maa ubi kai. Koe taimi ko tau sia ke hako e whanau whewhine laka au pitoang e nau ako a nau tolu he whanau tangata. Wha statistika pe ko osi mea iau ilo he tō tāko tō pe. Ka koe nau whoki mai koe mehe university mo nau ki lai pepa, ka mata nau ki mau whamiri. Te nau apply pena toke ki ngā ue o wahe si, ko ngā ka nau lawa whakahoko nau whatongea o ka pauku ka mata ke nau mau whamiri. Ko ni ihi ko nau apply ke ngā ue koe nai tānoa ki ai a leiti PM. Nihi pea ko nau osi ai e nau tuunga nau tolo support nau tolo. Malo pe ko ha toi whakatoko ua nau whae tēnā toko ngai ni ki whanau ka nau lava alu ke ngai lakanga. Ai ko tau tānoa ko ke education ni o ke iai pe ngahi whaingata ia o kuni hanga puke ai tau tolu kakai whewhine. Pea koe mea ia kwe maoe ke ia tau whawhunga ke mea atu ki wharearea tala noa he ngai mea ko ia. O te tau tānoa pita toke ako, sai au pita ako. Ka tau te whakamatalai o ke iai pe ngahi makatu kia anga. O kai ke lava e tō taha, e tau whanau whiwhine, ke au sia ngai mo ni mea nau lava, ke ako ai ke nau whalakalaka. Ko ki mea pe taha ko whakaamu ke pehe, ke mahalo ko tānaki at pe ke tāno e whiwhine. Ko tau sia ko ke ngai public services. Ko tuu ko he taimini, ka pau ku ke maheni mo e tō taha ko e CEO, pe ke maheni mo minister ko e pau tau lava lewa tātou ke tau pehe, masi minista sai au pito e nia, te alat pe kita ia, mo stari mai ia. A whewhe lewa tau ngai e society, ai kou ke mahenia mo ia. Ai kou kehe peanga e tau o ngoi, o fua tau mai ki ai e tau access ke ngai public services, he ko hunga u kai ke tau o ngoi o tau tatau, i he maheni pe nga te ako whakataha mo ia pe koe. Ai koe ngahi ka veinga ia ko pehe, tau ke sio pe, ke ato tau reo kakai whiwhine, ke tau sio ke ngahi matapai vai ko ia. Koe ngahi mea koe ke whaka ekonomika,
Ko ngā elia ia ko pehe te kai pe ke tau fulawa, ke tau tala noa i whakalelei. He koe ngahi ka veinga koe nai tā noa koe kia ia ofa. Whika ulaki pe ai masiwa ango. Tau whaahanga pe tatoi tongani o tinai tau pehe. Ke kia tai ai masiwa i tongani. O koe ai kau masiwa i tonga. Pa koe ia ko toko pehe ko mana tui mau behe taimi koe he uafe mahiwa mahalo. Pe o whiki ai. Koe pare mia koe he taimini nai kei ngā ue he whare paanga. Nai whai ki whaka he World Bank ki ai he koe taimia koe ana hange na uesia tunga whaka ekonomika ia koe a Mamanlahi. It was a global financial crisis. Pea koe whaka koe he World Bank mahalo leiti Lustania toi manatu ia he pare mia ka koe wena matu lele iau hono ki whaka koe ia. Nane pehe, ko tau hao anga koe tongani, behe tau ongo i ko tau uesia i he uesia whakamamanlahi o tunga paanga whakamamanlahi. He ku kei lawa pehe e toko taha whaama o ai ene ki kato manioke. Whonu ene kulo hono api, peko hakikia pe kai, peko masima pe. Pane lawa wahe ate ene ki kato manioke mo i kau ngā api. Pa tuku at lewa ki kato e tahke weha la whatau. Ai ko ne hanga ia ko whaton lea. There's resilience ka tau tō. Pea koe mea eko pehea ko tau reo ko tau toka kai whewhine ki wharearea, ke tau pe atu. Toko ni ai ngahi whanga ki informal ngā ue whaka-ekonomika. Ai ka kai whewhine. Handicraft pe nau hange ko Meresila o kau ke ngahi ngō ue ngahi mea ko ia. He koe at the end of the day ko tau malohi ngā ke whai e tau ngā ue whakawhalalaka o whakatewhito ia me e tau ha. Ma ukere kere. He koe tau konga kere o whai ake tau ngā ko malu ia ke tau no. Ko ia u whai ake tau whankilanga. Ta ko mau osio tonu he taimi o pokai ngai whakatamaki whanatula. Aho no uesia ka kai whewhine. Ke ai mo ngai whamiri. Displace ai ngai whae mo nau whanau whewhine. Ko huipe koe ha. Teke tau lawe tatoa alasi. Ai mea ko ia te hanga o atu. Ai to tonu a au whewhine. Ke ne hake haki koe. O ka pau ke to tonu ke lava. O whai hao ngā ue whaka-ekonomika. Ke ne hake haki ho whamiri. O kai ko ha financial, o kai ko ha ekonomika uia. Ka ko o si tui pe au, he anga i whanongo ke o mou, ngahi talanoa mo i talanoa ko atmeheni. Ka pau o lawa pehe ka kai whewhine e a whai whanki ngā ue koe ni, o te kai ke tokoni mai e tau sistemu a tau tolu koe e whonua, ke support mo pou i pe ai ngahi. Tutuni whakalao. Hoi ke tau ongo i tau potpot tatau e tau access. Wanoa ka pau e te pehe. Talu whanonga ke talanoa, hake urere hake uwhewhare are ai ako. Ka koe ko popo wat kak motoka kai whewhine, ko whiawhia lahi hau he pōni, ko kongo mātuana na whailau tohi i kolovai, he fo i tāru. Mana i tolu, na kulau tohi pure anga i kolovai. Kas tolu kas wha kas nipa, pia mau tok lelat ki niua. Ko mau mena i whahi whapsapate, ko i tāri kono motoru kona fusi mo meme kolovai. Nai fu keitia nai tu he lautoi pureanga, alu koe kau taki mamata koe ki Samaritane, mau tō nai whawai matapaka na laku mai ko ini, koe mea nai whai e koe mau kai keke mo mea hea. Ko ke manat meri e pe ki wahenga hihi fo, pa ko tui pe o pehe pe e tau whekau aki. Nengo ngai whitu keke tau ngā ue ai, ka koe tonga pe ki tau tō. Malo opito o wha mōtimi, wha malo at ke kaurea o wha atu. Malo lahi ya siari lo lahia he kolole leigo tau whanongo ke he whiawhini. Tau te ange pe mua pas whakaosi i he whakaosi ngai tau ngahe lea ke he whiawhini. Ko lawa ia o e konga uluaki e tau polokalama ke he whiawhini. Pa te kei ke u hoko atu ke whakawhi ki tau tolu ke whai e tau tā whakakatoa. Pea moe whakawhi ai kau rea he whiawhini, ka pau pe te moutoi whie mea pe o kau whakataha mo ki mau tolu i he talatala noa te mau hoko atu ki ai, pea moe mau ki tina he whiawhini. O koutou mua a whafofonga ia te tare ki tā, pea moe WCCC, i he kore wha more ati tau te whito ki nukunukuni.
Hange pe ko ia na mo mea i he kamataanga e polokalama he fiafini na ku whakailo at kag mautolu na kai ke totonu ke whai e polokalama hen na amanakia ke wheitu ke ka koe mau wha teknikare pe aurere mai o kore ai holo koe ni pe whakangofua mai ai he se tuata koe ni o mea whamore pe na kai ke maula vei o ki ai ha mea whaka eiki hen ko kore whamore at kag mautolu ka pau kia hanga he loto ku tāngia ko hinga ko polokalama ko ini hange pe ko ia na whakahoko atu ane nai ko whakavave e mau whenga ke liliu mai polokalama ki he ni ko hinga he na simau e mau teu hange ko ia ko i ki mea tokoni na simau no teu ona kai ke mau teu liliu ai taimi mo mea mau whenga pe ha whetu e ofi ka mo tolu pe ma weni pe mau whamalo ke eki he ne tari lotu o whakawhainga maari e mai ai holo koni. Ko ia kuate mau kore whamore ko hinga nei keike mau lawe i pia nei keike whahoko mai i hase tuata. Pe hange koe tau heni ane nai te keike kamatane, te keike hao hataha o whakahoko mai mea ko ni ke mau ilo ki ai ko hinga kai whakatatau e tau polo kalama ke tūkungau ki ai. Ko ia kuate pe ku ka kore whamore ka mau tolo, ka pau kai ke whiunga whakafotunga mau whai he whiawhini, pia moe tūkunga koe na ki ai ho mou kolo, o ko kore whamore a tahu whanga pe he lot le lei na kamata ke tau polo kalama. Ka ko ia ko wate whakaafi ka mau tolo, ke mo mea mai ki muan katoa, ke ai e tau tā whakakatoa e tau whono a wahi hifo, pia hiri ko ia, pia tuwha te tau ki mea tokoni ki ho mou te pire, pia hoko ate tau konga wa ko tau tala noa ia ke mea mau inga ko na tau lava mai ai ki hen he whiawhini malo apito mo kataki o mea mai ki muan. Ka taki e tau whanau tau tupu mo lava mai ki mui ki he funga Stacy ke tau whaita pepe mo tau kau whakawhe ka taki. Ngai wha e mo lava mai ki mua ki hen pe peha ki ta whaaki mo ani heni ka taki. Malo. Koe nilo ka katoe tau pukalama make he koe hene tau kau whakataha mai ai e whiwhini me he holo tui whakanau poutere me nuku ai a koe pukalama ni ai WCCC ai a koe whanau tau tupu mo wawe mai peksi e konga kau whawhek nau si te lava atu. Hoko tau tina malo. Nuku e poni. Peni behete mau tatau atu kau whai whatongia o nesi saluni e no tonga i tau seauen me odio. Pe hoki atu pourea en whatata e tau pesi pia mai mutua koni whaoha atu kua ulisa te tana tohi mo mea tua au wha atu.